땅에데 랑기 냠용단 데네 아니 까면지 휴규당 데네 저기 낭베 샘캄 리파 장야디 내가 첨부지 임베 꼬르지 아니 쇼긴다 मेरो आफ्नो अनुभवलाई आधारमा राखेर आज अनि बौद्ध विज्ञान सम्बन्धित मनोतत्व विद्याको बारेमा अध्ययन गरेको लाभ कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा बुझाउन चाहन्छु या ताङेलया ngaranzogi nambasangebe chö singen dela ani thebadang sambadang gomnyamnen cheyade hajangi kechambures 학벌도 뜸배 진주기 낭바 아니 딘데지 임바이나 아니 낭배 쳐려야 퇴섬 곰숨 네버도 낭고고요 아래 다양디 퇴섬 곰숨 낭고레 세야디 뜸버 좀 된데기 안가란졸 체육괴베 소라보든데 말에 결론다감 캐남기 세진다베 세신도 레버 달랑아이가 랑버 차이 규치르면 세네 송도와 와다 디임바 윤디 안졸 체육괴베 소라비지 말에 남바상게베 최텔라 퇴섬 곰바 제바 이나 좀 된데라 폐야 가요 말에 수수랑라야 팽규요레스 랑라 팽규요베 균진기 낭졸로 퇴섬 체오레라고 하다 다 평루 팬당지 세계인다 돌두지 हामी सबै बुद्धको अनुयायी भएको नाताले हामी सबैले बुद्धको धर्मको चाहिँ श्रवण चिन्तन मनन भावना गर्नुपर्ने जरुरी छ त्यसकारणले हामीले बुद्धको धर्मको अध्ययन गरेमा बुद्धले फाइदा हुने नहुने कुरा होइन कि हामी स्वयंलाई हामी आफैलाई तपाईको चाहिँ लाभ हुन्छ त्यसको विषयमा आज म भन्नु गइरहेको छु 지당 가상 상기기 철로 퇴바집에 표현 계신 게바지 슈차바리 다 단단 얘기 가공우츠도 전에 즉다 슈바이나 빼낭 알안조 당긴안조 탑게 두지마 빼져도스 로우여봐 다 뒷배순 찍으러봐 다 뒷낭시 알안조기 상기기 숭럽다고 된수 제대 아니 토낭 마데바 제네 파기 샤샤고요 계대 상기기 숭럽delaya 토낭지 때네 대바지 깨네 수 렘바 이나야 먼저 강규르다 땡규라 소바 송든조 로용데 낭추라 퇴섬 롭종 제매나 어떤 식교로 점래 마도 된다 가야 하고 말해 좋아 단 낭추라 롭종 제만요아지기 상기기 숭럽도 식교로 바당 배나 탑기 두지만 다버지 교로당 낭추라 롭종 징인지기 배저도 칸에마 교라니라 식당 등기 고아고라 레바나라 렙당 민다 인자 아니 셈라야 초로아고라 민다와 지어 यदि हामीले बुद्धको धर्म सम्बन्धी श्रवण चिन्तन मनन भावना गर्यो भने जब हामीले बुद्धको वचनहरू जस्तै आज अघि हामीले किताबमा पढेको थियो बुद्धको 12 लीला सम्बन्धित हामीले उहाँको स्तुति पाठ पूजा गरे यदि हामीले बुद्धको धर्म सम्बन्धित अध्ययन गरेको छ भने जब हामीले यो पाठ पूजा गर्दाखेरि पनि त्यसको अर्थहरू हामीले बुझेको हुन्छ र जब हामीले त्यसको अर्थ बुझ्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एउटा मनमा एउटा विशेष प्रकारका एउटा फिलिङ वेदना तपाईको चाहिँ जाग्छ उत्पन्न हुन्छ त्यसकारणले बुद्धको धर्मको अध्ययन गरेर बुद्धको वचनको पाठ गर्नु र बुद्धको धर्म अध्ययन नगरिकन पाठ गर्नुमा चाहिँ आकाश जमिनको फरक हुन्छ त्यहीँजा नाङचुगी ठन्दाते मासिबे थने नाङबेछु पेजलोवा थिदा नाङबेछु기 된다 롭종 전에 신베 थने पेजलोवा निला 하장기 개발 전부 요래 디 요바 이나 다 나베 칭리기 롭종 마칭이 제기 나베 칭리 빼져 따와다 칭리 롭종 정영이기 따와니 저그마래 딘낭시 나베 떠줍 딘낭시 나베기 곰냠래 त्यसकारणले यदि हामी बौद्ध विज्ञान सम्बन्धी यदि हामीले अध्ययन गरेको छ भने जब हामीले बुद्धको धर्ममा व्याख्या गरिएका विज्ञान सम्बन्धी मनोतत्व विज्ञान सम्बन्धी विद्या सम्बन्धी जब हामीले पढ्छौँ तब हामीले सबै कुरा त्यहाँ चाहिँ बुझिरहेको हुन्छौँ यदि हामीले मनोतत्व विद्या सम्बन्धी अध्ययन गरेको छैन भने जब हामीले बुद्धको धर्ममा कन्जुरमा व्याख्या गरिएका
मन सम्बन्धी कुराहरू चाहिँ हामीले बुझेको हुँदैनौँ। त्यस्तै गरी यदि हामीले बुद्ध धर्ममा व्याख्या गरिएका दर्शन सम्बन्धी अध्ययन गरेको छ भने जब हामीले कङ्ग्युरमा व्याख्या गरिएका अनि दर्शन सम्बन्धी पनि हामीले बुझ्ने गर्छौँ। ठिक छ। ता तेने ngaranzo delaya tembe kudwa tinang shingi ta kyanggurum jin kuba yore juzun drome ku yore delaya chashawa ina penjin chubdu anin te phegi lagyu dige yorwa rwa chesa de yindi nga dawo chashana lo ani chobge gi khongla ni denzu jal yorwa megi ngarangi amla de chede shibuju yoza cheden charun kasholaya korati dugu yore 아니 디 상게레다 디 제게 라마레다 디 에네 주준 조마레다 상간조 모주 지기요래 로와 저당 디드는가 제되고 요르다 한 제네 지용 미기 대박게와 나시 대바테스테스 기기 요르와 오급 디디 닝알로 좁게기 좁게 말레 공라 아니 상게 된조 잘용도 셈라야 지 샤당 티당 단다 로십주 샵게로와 로십주 샵게라 도당아 용조 롭종 제차 닝마 가기 싸게 된조 강삼 롭종 제와 인자 단단히 상게다 된조 제 용도당 긴주 중 벤진 주든 제도 벽이 저기 라마 되게 제 용도 셈라 대박게당 배 남다 사이 개발해 등상이나 시에네 대박 토바 인자 셈라 초로거나 민다와지 다 디게 원에 다 전부 레다스 자 전부 이미 김진 차상 알아 셰요 세 딘데지게 댕주도 댕주 딘데지게 돈네 아니 대박게도 뭐뭐 로좀게 공라 대박 요래데 댕주도요 말해 미게제 지나 다 강시 자 전부에 빨라서 아마 쓰세지 마도 다 가고 싫어래 나오 म बालकको अवस्थाको बेलामा मेरो आमाले अनि परिक्रमा बुद्ध तीर्थहरू लानुहुन्थ्यो र परिक्रमा गर्दाखेरि उहाँले चिनाउनुहुन्थ्यो कि यो बुद्धको मूर्ति हो यो जिजुनडोमा हो यो तारादेवी हो भन्ने खालको उहाँले चाहिँ त्यसरी मलाई भन्नुहुन्थ्यो तर त्यो समयमा चाहिँ जस्तै अहिले यहाँ थङ्गाहरू पनि छ यी थङ्गा सम्बन्धी जुन तारादेवी भयो अनि बुद्ध भगवान भयो अन्य तपाईँको वस्तुहरूको बारेमा चाहिँ 18 वर्ष अगाडि जब म 18 वर्षको बेलामा चाहिँ त्यति मलाई त्यो दर्शन पाए तापनि त्यति बेला चाहिँ मलाई मनमा त्यति खालको एउटा वेदना फिलिङ चाहिँ त्यति हुँदैन थियो किनभने त्यति बेला चाहिँ सिर्फ त्यो मूर्ति चिनेको थिएँ तर त्यसको चाहिँ अर्थ के हो त भन्ने खालको चाहिँ मैले बुझेको थिएन र 18 वर्ष अगाडि जब मैले चाहिँ सूत्र तन्त्र सबै मैले अध्ययन गरिसकेपछि त्यसपछि जब मैले चाहिँ बुद्धको मूर्ति दर्शन हुँदाखेरि चाहिँ एउटा विशिष्ट प्रकारको एउटा वेदना चाहिँ जाग्थ्यो किनभने त्यो चाहिँ सबै मैले चाहिँ बुद्धको काया वाका चित्त सम्बन्धी सबै ज्ञान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ जब मैले चाहिँ बुद्धको मूर्ति तारादेवीको मूर्ति इत्यादिहरू दर्शन हुँदाखेरि चाहिँ अब मलाई चाहिँ विभिन्न प्रकारको एउटा विशेष प्रकारको एउटा वेदना चाहिँ जागिरहेको छ त्यो किन त भन्दाखेरि चाहिँ अध्ययन नगर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको कुनै प्रकारको वेदना नजाग्ने र अध्ययन गरिसकेपछि चाहिँ जब कुनै मूर्ति दर्शन पाउँदाखेरि चाहिँ एउटा विशेष प्रकारको वेदना जागिरहेको हुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ सबैले बुद्धको धर्म सम्बन्धी चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने एकदम जरुरी छ 저자 상계기 최려야 퇴섬체 세야디 빼마세기 개침부지다 내가 침부 팬도 침부 된대지 레샤 다디 강라야 아니 벽이 낭유닝마레 가규레 사갸레 길루레 딘주기 최주 임바 이나야 땜바 찍네 마全下배 최 찍바 임바 인도 다 테스트 라마 수수기 송당 멘자와다 내가 된대 요와 인상 된줄라야 퇴섬체와 이나 팬도도와 배나 나다오 차샤나 로접게 공라 다 지름체 세용데 테슬로라 니부 요 그래 대야 셰네 말다 다 소소 길루 곰바직 나라 지자 셴고 그래다 지름체 다 시월에 라샤다 로 다 로비르무체 디딩에 깨왕아마 박자다부지 곰베나로 로비르무지 꾸요래 아 왠지 표디 로비르무지라 가부여 얘네 가부여를 때 김장 가에 신고 말다 다 신다 사갸 베 사갸다 총어 좀숨세야다 근데 저기 냐메 거기기 된데 요래 때 오래 다 디디 지즈 멜라데양 맞고 곰베나로 여바인데 대바지 연구여 근데지 마도 신다수 규거려 말와 다 쉬고 닝마 가규 사갸 길루 참마 즉 롭종지 채용데 항라지 상제
디게디 창마 밍 민다와 체 민다와 다 투즈 민다와 질라 페와 레마도 상계다 전주 선배 주바샤다 레도 삼바지기 대바 쉬우지게 해야지 도와 빼 차샤나 사게 반디다서 암조를 쉬우 거래 사 반디다서 다 사게 반디다 쉬우래세 얘는 공기 송대 차상지 제요마 다 가상알라 사벤디다기 송대 가로지라도 녜 드르마질로 용도 항상 사게 반디다디 잠배양 그 주바르지 세스고도 뭐네 인사래 삼바다고 단대지 샤련도와 제가 데데인도 추규 용수 조발라 대바체네 아니 닝마가규 사게 기록이 이와 매바 상말로 퇴섬고 뭐체 개천버레샤스 हामी सबैले अनि आफ्नो कुलको जुन एउटा परम्परा अनुसार त्यति मात्रमा हामी चाहिँ ध्यान नदिकन हामीले हिमाली बौद्ध चारै परम्पराको धर्ममा चाहिँ हामीले अध्ययन गरेको राम्रो हुन्छ किनभने म स्वयंले पनि जब म पहिले सबभन्दा पहिले म चाहिँ एउटा मेरो आफ्नो परम्परा चाहिँ गिलुको परम्परा भए तापनि त्यति बेला चाहिँ साक्य परम्पराको कग्यु परम्पराको र निङ्मा परम्पराको मैले अध्ययन गरेको थिएन त्यति बेला चाहिँ सिर्फ त्यो आफ्नो गिलुक परम्परा मात्रै मैले अध्ययन गरेको थिएँ पछि मैले चाहिँ साक्य परम्पराको र निङ्मा र कग्यु ती तिनै परम्पराको बारेमा पनि अध्ययन गरेको थिएँ र त्यसपछि चाहिँ अनि मेरो दृष्टिकोणमा चाहिँ सबै एक समान हुन् भन्ने एउटा श्रद्धा जाग्यो हैन गिलुक होस् गिलुकको महान अथवा साक्य निङ्मा कग्यु ती सबैको पारम्परिक गुरुहरू चाहिँ सबै एक नाश रहेछ भन्ने खालको मलाई एउटा चाहिँ विश्वास जागेको थियो त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो भने आफ्नो एउटा सेट मात्रमा चाहिँ नगरिकन हामीले चाहिँ दृष्टिकोण चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ सबै हिमाली चारै बौद्ध परम्पराप्रति चाहिँ एक दृष्टिकोण भयो भने राम्रो हुन्छ 어야 근데 인자 상계기 최지당 학벌 표기 추규 용조라 퇴섬 공바 나야 개점부터 त्यस कारणले हामी सबैले मूल बुद्धको धर्म र विशेष तपाईँको चाहिँ चारै हिमाली बौद्ध परम्पराको चाहिँ अनि त्यसमा चाहिँ अध्ययन गरेको चाहिँ राम्रो हुन्छ आफैले लाभ हुन्छ ठिक छ ता तेने कप्सु बाबा सेमखम रिक्पा लोब्जोन छेबा यिम्बा यिना तिननेगा खरिछादो सेन्टा दिकोर्ची शोगिन्दा अब यदि हामीले बौद्ध विज्ञान सम्बन्धी मनोतत्व विद्या बारेमा हामीले पढ्यो भने चाहिँ के लाभ हुन्छ भन्ने बारेमा भन्न चाहन्छु तङे धरानशोगे समृद्धि जिक तङ योंदु जिके नेगा शिबुजु थोंसों खरे थोंस लावा यिना ngoma ta ale tam dusla da susu chorwa thone shige da chorwa thone ngaranzo himalaya rigyu na la ningme chhe chenenda sakye chenenda kagyu chenenda gilu chenenda ta chhe digi ya to yona ningbo de kare la na semmo ba se del tu yar kenso semmo ba as ta semmo ba la ya de ngangyu ningme thone keje shena ripa ngo dire 리바 ngoto ne tamate zogjingi tawa thatu gyulike wa tere jige kagyu thone sheba yimba yina ani jige chakya chumbo sene ya dia shebare semgi nala yebe chakya chumbo se jig yuljingi chakya chumbo sheba deyor di ngoto ne chakya chumbo de ngoto ne dia ya leyong de chakya chumbo tawa thatu ji ta gyulike tare di kagyu yinda 사계이나 세동 송주 수도자바 당보 셈기 세와 ngoto di tongba ngoto di 송주 ngoto네 텔레 칼칼칼칼 쳇네 코르데 예메기 따와 타르토베 gyulike 쳇바디 테레 르우 겐덴바 예나 뉴마 링지케 외세 세디 ngoji 쯔네 디 랑gyule 계답 쳇네 타르도 뉴마 링지케 외세 타르토베 께네 상게 테레 제가 민다와 따르마도 창마 셈모 주고요. 고쳐서 셈모 주고요. अब हामीले यहाँ एउटा कुरा बुझ्नुपर्ने अनिवार्य रूपमा बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ अघि उहाँले भन्नुभयो हिमाली बौद्ध चारै परम्पराको अनि शास्त्र उहाँहरूले टीका रचना गर्नुभएको हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्छ किन त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चारै हिमाली बौद्ध विद्वानहरूले चाहिँ उहाँहरूको मूल उद्देश्य के हो त भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू सबैको मूल उद्देश्य चाहिँ हाम्रो सूक्ष्म चित्तलाई चाहिँ पहिचान गराउनु लागि उहाँहरूले विभिन्न
अनि मत अनुसार चाहिँ उहाँहरूले टीका रचना गर्नुभएको थियो। जस्तै निङमा परम्पराको व्याख्यामा के छ भने मनलाई चित्तलाई सूक्ष्म चित्तलाई चिनाउनको निम्ति चाहिँ अनि जोक्सन भन्ने महासन्धि भन्ने उहाँले चाहिँ हाम्रो निङमा परम्पराको महान गुरुहरूले चाहिँ त्यसरी उहाँले व्याख्या गर्नुभएको छ। र कज्युको परम्पराको महान गुरुहरूले चाहिँ चित्तलाई चिनाउनको निम्ति चाहिँ उहाँहरूले छाग्या छम्बो भन्ने महामुद्रा भन्ने त्यसको व्याख्या गर्नुभएको छ। त्यो पनि उहाँहरूको मूल उद्देश्य के हो त मनलाई चिनाउनको निम्ति नै उहाँहरूले रचना गर्नुभएको हो। र साक्या परम्परा गुरुहरूले चाहिँ सल्तोङ सोङजु भन्छ हैन, स्पष्ट तपाईँको र शून्यता युग्नता भन्छ, स्पष्ट शून्यता युग्नता भन्छन्। त्यो तपाईँको त्यसको व्याख्या गर्नु पनि उद्देश्य चाहिँ मनलाई सूक्ष्म चित्तलाई चिनाउनको निम्ति नै उहाँले चाहिँ त्यो रचना गर्नुभएको हो। र गेलुक परम्पराहरूको महान विद्वानहरूले चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ म्युङमा लिन्जी केबी येसे भन्छ, आदि तपाईँको सहज तपाईँको चाहिँ ज्ञान भनेर। म्युङमा लिन्जी केबी वेसेल भनेको आदि सहज प्रभास्वर भन्छ। चारै परम्पराको गुरुहरूले विभिन्न शब्दहरू प्रयोग गरेर चाहिँ त्यो बुझाउनु चाहेको छ, तर मूल उहाँहरू सबैको उद्देश्य चाहिँ आफ्नो सूक्ष्म चित्तलाई चिनाउनुको निम्ति हो। 어야 직진아서 약보지냐 계속 예 다른 내가 전부 죽어다 득송아 다 라만 남기 6만 린지께 가다 셈모트에 카투텔라 셈 차상 어쩌고요 말해 대송아 셈모트 용도 셈기 낭네 셈라 셰바락바 차와 신도 차와 세 숨기 낭네 신도 차에 셰바 모트에 찍당 제디고요래 대송아 मोटोयाति तिटोको यरेस। अब यहाँ अहिले जुन एउटा हिमाली बौद्ध परम्पराका चारै बौद्ध परम्पराका गुरुहरूले जुन एउटा व्याख्या गर्नुभएका चित्त सम्बन्धी कुरा चाहिँ चित्तमा तपाईँको स्थूल चित्त, सूक्ष्म चित्त र अति सूक्ष्म चित्त भन्ने हुन्छ हैन, ग्रस माइन्ड एन्ड सटल माइन्ड भन्छ तपाईँको हैन। हुँदाखेरि अहिले उहाँहरूले बुझाउनु चाहेको चित्त चाहिँ अति सूक्ष्म चित्तको विषयमा बुझाउन चाहेको हो। तेरे तेरे यिम्बा यिन्जा न्ये अन्त ताताङ दाङे समलो खर्चो छया यिना रवा समलो खर्चो छया यिना शेपा छशु न्युमलिन्जी के वेसे दे लामाजी रंग लोमालया मोटु दुस खदु छया यिम्बा यिना मन्दिवा यो मारे डिगी योरे यिनाया ललुनी के देवाती याकुजु की थोंने मोठोगर मादो थिमेना योगु मारे रवा ता 오네 도당 제바이나 뇽만 린지께 외세기 셰바 참무디 람상 오마트베 응올라 지르당기 셈생이데 간데 이메기 모드체 딘데기 셈티 나라 셈세나인다 로세나인다 딜라 아니 셰바 락바 여당 아니 지게 셰바 타와 여당 데니 신도 타와 여당 딘데기 숨가 아니 모드지 제바이나 아니 셰바 용조 어떻게 와 뇽만리지게 왜세 찍고 좀 어쩌야 얘나 셰바 현다서 어떻게 말와 땡상배나 라마자는 알아 셈모트에 담아 톱손 람니 두데 루리기 토네 대세 차상지 겹라나 셰바 타라 상마 겹쇼스 루리 상마 셰쇼라나 파진 셰토고 말해 데데 임바 인자 셈모트야데 루리기 남샤게 토네 셈컴릭베 남샤게 토네 셰바 락바 타와 신도 타와 상마직 어쩌지 제가 얘나 패진 셈모트당 약슈디 디차고요 사례 상고도 십차와 개바 차차와 덴데지 용고요 사례 삼바다지도 덴데 인자 셈컴릭바 롭종 덴내가 शिव차샤 अब यहाँ फेरि हामीले एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जब चित्त सम्बन्धी अध्ययन गर्दाखेरि पढ्दाखेरि अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा पहिला चाहिँ त्यो अति सूक्ष्म चित्त चिन्नुको लागि सबभन्दा पहिला चाहिँ त्योभन्दा अगाडिको सूक्ष्म चित्त भन्ने बारेमा हामीले चाहिँ अध्ययन गरेको राम्रो हुन्छ र त्यो सूक्ष्म चित्तलाई पनि बुझ्नको निम्ति चाहिँ त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अनि स्थूल चित्त भन्ने हैन स्थूल चित्तको बारेमा हामीले अध्ययन गरेको राम्रो हुन्छ र त्यो स्थूल चित्तलाई चिन्नुको निम्ति पनि फेरि अब विभिन्न प्रकारको बुद्धि विद्यामा तपाईँको विभिन्न प्रकारको भयो अस्ति नै यहाँ 2 दिन भइसक्यो तपाईँको उहाँले बुझाउनु भइसक्यो त्यो चित्तमा तपाईँको चाहिँ विभिन्न प्रकारका अनि भेदहरू भएका कारण चाहिँ त्यो सबै प्रति हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। अया ता देङे दुर्दुशुगिन्दा त सेम सिङे दि
doa simjen la ya sem yoyo bache tati ngotro korwa subudi doa simjen la ya chige ngotro ni nyamlen la shibuji kheba doa yo mare treden che ya dawoda subugi nisu shenba ta treden che ya la phengire ma to ngone tane gi doa simjen la sem yoyo ba di ngotro che sem de cha sawa chu ngotro che na sem gi nisu ngui nisu shenba di ga la ani sem gi tengdo sangyen gi nisu mangbuji shenba 딘데지기 낭네 랑도르 냠렌 제용데 원네 단에기 배 냠렌 촉도 교바지 냠렌 넘버 타가지 자그도 와셈 뒤고를 랍셈 가리 메데 마셰나 마셰네 셈 둘답 제와다 셈기 니즈 셰네 셈 둘답 제와라 케바 요 마르베 케바 첨부 요르와 저 디인데 셈강 리뷰 로존티기 내가 첨부도 त्यस कारणले हामीले चाहिँ अनि मनोतत्व विद्याको सम्बन्धी मन सम्बन्धी चाहिँ हामीले अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ जब हामीले मन सम्बन्धी विभिन्न प्रकारको मनको चित्तको कति प्रकारहरू रहेछन् चित्तको कस्तो कस्तो प्रकारको आकारहरू रहेछन् भन्ने खालको हामीले चाहिँ राम्ररी तपाईँको पूर्ण रूपमा बुझ्यो भने चाहिँ तब हामीले चाहिँ मनलाई संयम पार्नुपर्ने मन चाहिँ यस्तो रहेछ भनेर चाहिँ हामी थाहा हुन सक्छ हो तेरे यम्बा युन्दु चाम्बा ङे थान्दा याछेसाने समनुता यम्बा यिना लोरी सेमकम रिगबा ठिगिङगी गेगेन देला अनि दोचो ने सुंबे सेम दिंडे지 रे nga ne sungbe sem dindeji re hakbar do nenjo lame gyu sungba dindere dokchen ne sungba dindere ngan je 차게 전문의 sungba dindere서 추규 시계기 맹한 sungba dindere dinde 차상 신경기 라마 시기 야나 기긴 시기 아니 로마라야 동아 용존의 sungbe sem감 리바 sem기 도당치 ngoje 제바 이나 폐체 라메 로마라 semngo zhe shebe semngo zhe dang bu dakshue dang gyacheshue nenga changshuji chagdo samgi dere inzang anzo daring lori tibade semngo zhe be ani jigi shenyunji res lamna lab chogure tingो अब यहाँ सेमोटो भगवान उहाँले प्रयोग गर्नुभएको छ चित्तलाई पहिचान गराउनु हैन चित्तलाई पहिचान गराउनु भन्ने जुन एउटा व्याख्या छ त्यो त्यसरी एउटा गुरुले एउटा शिक्षकले चाहिँ चित्तको बारेमा चिनाउनको निम्ति चाहिँ सबै प्रकारका तपाईको सूक्ष्म चित्त स्थूल चित्त र तपाईको अति सूक्ष्म चित्तको बारेमा पनि उहाँलाई जानकारी हुनुपर्छ ती सँगसँगै अनि हिमालयको चारै बौद्ध परम्परागत गुरुहरूले भन्नुभएका व्याख्याको बारेमा उहाँले चाहिँ बुझ्नु परेको हुन्छ जब ती सबै बुझाउने गुरुले चाहिँ ती सबै बुझ्नु भएको छ भने तब त्यस्तो गुरुले चाहिँ जब बुझाउँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ वास्तविक तपाईको चाहिँ चित्तको पहिचान चाहिँ ठ्याक्कै उहाँमा भएको हुन्छ गर्नु भएको हुन्छ लासो ता दिचिक छे ता तेला ताङेला दिन्देजी शुगइन्दारवा दिनाला खासाङ अरन्जो लोई ता छिङि दाङ येवा से ता दिगेदी अनि शेबे कब्रे ता दिनाने लोई येवा थेला dundu yewa sumdu yewa nisu yewa cheni shere ta khasan dundu yewa te karsure changa zamji mato chigi re ni shipta chongyo mare machi nganzu tanda nima shiki chashi yinba yinza maomba lori geba tiyarwa ta tari ngegi ani kenanzola ya chala ya peja di kisho khasan shu yoba yinza peja yoba yindu peja gangne lori dundu yewa te dorzam chik ngotushu gebati maungba shugiinda di chonga ina kiranzu peje de peju yobachi yabuduwa ta di yinba yinza nyela kiranzu chabesiru nasu shugiin तपाईहरु सबै यो नेपाली किताब ल्याउनु भएको छ या अनि हिजोसम्म चाहिँ 2 दिनमा चाहिँ हामीले अब उहाँले चाहिँ अनि चित्त सम्बन्धी एउटा कस्तो भने संक्षिप्त रूपमा उहाँले बताउनु भएको थियो विस्तृत रूपमा चाहिँ पछिको वर्षमा चाहिँ उहाँले बताउनुहुन्छ या ता दे सिशोवा केनाजु सिशोवा पुइ शोक्दङ ग्यादा गेजु खेङा छे ग्यादा गेजु खेङा 185 नेपालीको चाहिँ 156 पेजमा जानुस् त 156 मा 156 ता पुइ दि ग्यादा गेजु खेङा रे दे गोने मा मारे 오네 야찌네 오네 지구여다 특정 당분이버 숨바 시방아바 두버듬바 개바 디나라 딘데지도와 데네 니바 율징기 셰잔니 세주도에 율징기 셰잔도와
어데라 따갑 되네마 전에 롭주셔야 이 नेपालीमा चाहिँ तपाईको माथिबाट है 156 पेजमा चाहिँ यो माथिको प्याराग्राफ सकेर चाहिँ दोस्रो प्याराग्राफमा छ है त त्यसपछि भन्ने त्यसपछि दोस्रो विषय ज्ञेय भनेको भने यहाँबाट सुरु हुन्छ ओया 다 지쇼아 다 대인다 되는 이봐 율쟁기 세자니스 다 율쟁라 달로 기부스ում 예배나네 갑들조 로이코도 시기체 nganzu gyugi samloam shirikam luri teyin nangchune luri usungba de shindu galche gyumzene diduge zawa loam semla raligi yobadang nangchu yingboya chinangni le nang sem gyurju tongya te yimbe gyurju chayagi semsam loy kor mashena gyurju lekor tangtoba shindu kawa yin tenda yindu dirte 중세 개발 시규당 대한 들 탕규비 룩 시르샤네 시규인스 देवतो चिक्लोना अब म यहाँ नेपालीमा पढ्नु गइरहेको छु है त त्यसपछि दोस्रो विषय ज्ञेय भनेको हाम्रा चित्त सन्ततिमा विचार बुद्धि या मतिलाई भनिन्छ चित्त सन्ततिमा भएका विचार बुद्धि या मतिलाई भनिन्छन् बौद्ध धर्ममा बुद्धि विद्याको बारेमा अति महत्त्वपूर्ण ढङ्गले वर्णन गरिएको छ कारण के त भन्दाखेरि सुख दुःखको मूल जड नै मति वा चित्तमा निर्भर पर्दछ र बौद्ध धर्मको सार पनि भित्री बाहिर मध्ये भित्री मनलाई परिवर्तन गराउने भएकाले परिवर्तन गरिने मन या मतिको विषयमा जानेन भने राम्ररी परिवर्तन गराउन कठिन हुनेछ त्यसो हुनाले यहाँ अलि विस्तृतमा भन्नेछु र त्यो पनि प्रासङ्गिक माध्यमिक दर्शन आधारमा राखी भन्नेछु 다 되라 찌르 셰베 챙이니 살시리바 인라 들 세력이 되네 셰바 탐제라 셰잠 유세베 네바랑치수 예베 유세바당 셰바랑기 낭차데 랑이기 용도기 릭베다 리바이 로다 리바 셰바숨 된지 로라 예와네 든도 예와 니수 예와 니여 당보라 사제 된레 대샤네 대조 대시 겸모 캐서 킹이 게바 슈사र अब यहाँ सामान्यतया ज्ञानको लक्षण भनेको स्पष्ट विद्या हो र सबै ज्ञानहरूमा ज्ञेय वा विषय स्पष्ट दर्शिने क्षमता आफ्नै तर्फबाट भएकाले विषय स्पष्ट भनेको हो र ज्ञान स्वयंको प्रतिभास ज्ञान आफैले अनुभवद्वारा बोध भएकाले विद्या भनेर भनिन्छ मति विद्या र ज्ञान एउटै अर्थ हो र मतिलाई विभाजन गर्दा 7 प्रकारका अथवा 2 प्रकारका छन् पहिलो 7 विषय निर्धारणहरूमध्ये अब यहाँ आउँदैछ ता देसिया थाङबु थाङगदि खासन शुबारेदे यांगेर ठेसु तान्नदे लोला दुन्दु येसुसा ताङबो nguसुम निबा जेबा सुम्बा यिजु शिबा नांला माङे ngaba jeshe tuba lokshe dumba thesum sene thangbo thanga duyungi mingzamji ale lola soe kechum ani deshe rere de pejana yungrowa पहिला हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ मूल विषय निर्धारण बुद्धिको 7 प्रकारको हामीले चाहिँ त्यसको नाम चाहिँ हामीले भन्नु आउनुपर्छ प्रत्यक्ष अनुमान मन परीक्षा दर्शन अनियत परिच्छिन्न ज्ञान विप्रतिपत्ति ज्ञान र विचिकित्सा भन्ने 7 वटा नाम छ तिछे ता दिनाने ngarajo thangbo khari gochugu lana ngusum sayati deshe gyaw ta ngusum sana kande dire sa ta ngusum deshe gyaw yore ta dipeja ganma thungre अब ये 7 प्रकारका जुन एउटा मध्य आज हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ प्रत्यक्ष भन्ने हैन प्रत्यक्ष भन्ने त्यो विद्याको बारेमा चाहिँ भन्नु गएको छु देदवा किरान्जु सिया फुइनाला किताबमा हेर्नुस् किताबमा क्याता गेजु खेजु कि देला थाङबु मुसुम गे लोसेबाला स्तवा होतिरे ति देने से रंगयु गे चोला न्योंतुब गे मिलुए रिबाते यिन्स चेने त थन्ता दि याबशंगरे जदा मुसुम गे लोसे दे कान्डरे लाना मुसुम थेला रंगी शेया रंगी अनि जगे जुक्सा गे युलचिग योबाछे रंगयु छे ता रंगयु तेला या ता मंगबु योबेनाने रंगयु गे चो सिदु जुगयु तिरे रंगयु ला नंगयु सोंगयु शेयु जुगयु शियोरवा
탁갑딜라야 랑유기 쪼우스디 죽유라 고고래 랑유기 쪼우 죽유 텔라체 뇽톱기세 뇽톱기 셰베 칙디기 무슨 냠뇽기 셴바텔라 쓰고다 뇽톱기 밀루에릭바 밀루아세야데 마노로와 로티 출바 마이 가사 로테 양탁바 마노로와 로티기 치타르 짐바타르 퇴라 네소나 밀루아레 로티기 짐바타르 퇴라 마네나 루아레 루아 제가 밀루아 세디 양탁바 밀루에 릭바스디 양탁베 셰바 양탁베 릭바 오 무슨 세나 텐디지를 쓰그레라 알레 디아포지심 अघिको नेपाली त्यो हेर्नुहोस् है अघि यहाँ के थियो भने पहिलो 7 विषय निर्धारण मध्ये पहिलो प्रत्यक्ष ज्ञान भनेको त्यसको अर्थ के हो त त्यसको लक्षण के हो त भन्दा चाहिँ स्वयंको भन्नाले चाहिँ विषय वस्तुलाई बुझ्ने ज्ञान स्वयंको भन्नु खोजेको है त यहाँ स्वयंको प्रमुख विषयमा अनुभूति बलद्वारा अथवा अनुभवको बलद्वारा अविसंवाद विद्या भनेको चाहिँ अभ्रमित विद्या अथवा अभ्रान्त विद्याले भन्छन् अविसंवाद भनेको दोषरहित विद्या भन्छ त्यस्तो प्रकारको दोषरहित विद्या चाहिँ के त भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष ज्ञानको चाहिँ लक्षण हो रे अर्थ हो रे ओ त्यति पछि 다 대슈구데 지르 녀와라 토마 유에냐 디 녀와네 무슨기 녀와테 랑유 젠차르도 셀로 나와 대인 딱 세부 쉬부서도 제자 이 텔라이에나 숨다 무슨라이에나 숨 왕병은 숨 이경은 숨 내주는 숨 제네 숨이어래라래 남규 실라래 왕병은 숨 아니 이경은 숨 내주는 숨 랑리는 숨서 시래 얘나 다른 안도 탕교별 루시샤 시그 여자 랑리 켈링 거 말해 दिएन्du मुसुमला सुम अहिले हामीले ध्यान गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ अहिले यो चित्त सम्बन्धी कुराहरु चाहिँ प्रासंगिक माध्यमिकको मत अनुसार गइरहेको छ नि यहाँ अब यहाँ के छ भने सामान्यतया अनुभूतिमा धेरै थरीका भए तापनि यसको अनुभूति भनेको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपले हैन तपाईको ज्ञान आफ्नो विषयलाई चाहिँ सर्लङ्ग देखिँदैले भनिन्छ रे बुझ्नु र त्यसलाई विभाजन गर्दाखेरि चाहिँ तीन प्रकारको छ रे इन्द्रिय प्रत्यक्ष चित्त प्रत्यक्ष तथा योगी प्रत्यक्ष तीन प्रकारको हुन्छ रंगरी खेलेंगे मारे र उहाँहरुले चाहिँ स्वयं संवेदन उहाँहरुले चाहिँ त्यो स्वीकारको हुँदैन ओ या त्यो पर्तु मुसुम कोर्ते शागिन्दा त यवा मा दे मंगबुदि सुङमा ठिकी छ ता तेने दि छासो लुरी दिङगि नाने मुसुम सेदे दोर्दि छारे ता जेबा इदा जेबा निबा जेबा अब 7 तपाईको मतिको प्रकार मध्येमा चाहिँ प्रत्यक्ष गइसक्यो अब दोस्रो आउँछ जेबा दि फुइ थेप सोक्दाङ क्यादा गेजु क्याबके ठिकठिक निबासी नेपाली त सुवा अब अनुमानको विषयमा चाहिँ 100 तपाईको 58 छ है त यहाँ यही छ यसमा छ तपाईको पहिलो प्याराग्राफमा 158 मा दोस्रो अनुमानको लक्षण भन्ने या तन्यला दे रिमुदि चिसिया दे तेदा प्रोजेक्टल सिया जे पाक लगदवा सिकोरा कु규시도와 जे 수디 제수 시고래 가리기 제수 당부 겸젠 삼다 겸젠 삼로 땅에 겸젠기 제수 라다 겸젠기 제수 장내 빡세야디 하고와 셰바 하소와 쇠박 쳬바 아다 뒷마도 조선면도 센다 제박 셰베 된데 가래 제수디 겸젠지 꼬네 겸젠 양다기 제수 장내 디레 세네 타제베 로텔라 제박 쓰고르다 त्यसमा सिक्बोदे अब यहाँ जुन एउटा उहाँले जेपाक भनेर जुन एउटा सम्पूर्ण भाषामा छ जे भनेको तपाईको पछि भन्छ अनु भनेको अघि पछि भन्छ अब त्यो पछि किन भनेको भने किन भनेको भनेको चाहिँ कारणको पछि हैन कारण बुझेर अनि त्यो कारणको पछि लागेर चाहिँ बोध गरिने क्रियाशीललाई चाहिँ अनि जेपाक भन्छ अनुमान भन्छ हो त्यसमा या नेपाल नांगला से खरी पेजुदांदो अनुमान होती अनुमान होदा दिचे तादि दिसोवा ता देने दे ता छाबेस्या क्यादा केजु ख्यापके थिटिङि बतिने फेरि किताब हेर्नुस् है किताब निबा जेबा शेबालास छिक्से तर दि छिक्से से दि उमा छिक्से पन्देन दावा छाबे जेबे उमा छिक्से तर छिङिनी रंगी तेन्दु खुरबे तायादा ला तेने रंगी शालजा कुकुरला मिलुवे रिबाथेयस पे याकुदो रंगी तेन्दु क्यूबे तायांदा सुदु जेपा सिंगी शेपा लोदि केबाला लोदि खांला तेंसा की तेंज गोरे ति तेंद करे
균zen양다 다양다 대인자 랑기 땐도 규르베 다양다라 때네 체 하고고에드 가레 샬자디로와 대인도 랑기 샬자 랑기 샬자 때라 문규르 고규르니나 문규르이는 무슨 기센사래 균zen 고고 말해 다 균zen 고에는 시행고에드 고규르 인자 랑기 샬자 고규르라 체 뮬르웨릭 바스드 양타벨로 양타벨로 로 된데 텐데 찍라 아니 제바스 그래 스페야고도 생이돼 अब किताबमा हेर्नुहोस् है त दोस्रो अनुमानको लक्षण भनेको चाहिँ अनि भारतको प्रसिद्ध विद्वान चन्द्रकीर्ति उहाँले रचना गर्नुभएका प्रसन्नपदा भन्ने एउटा शास्त्र हुन्छ त्यो प्रसन्नपदा शास्त्रमा चाहिँ अनुसार आफ्नो आश्रय आफ्नो भनेको चाहिँ त्यो ज्ञानको आफ्नो त्यो ज्ञान स्वयं आफ्नो आश्रय स्वरूप संयोग हेतुमा आश्रित आफ्नो परोक्ष प्रमेयमा प्रमेय भनेको चाहिँ हामीले ज्ञानले बुझ्ने विषयवस्तुमा दुई प्रकारको हुन्छ एउटा प्रत्यक्ष विषयवस्तु र अनि परोक्ष विषयवस्तु दुईटा हुन्छन् हुन्छ त्यो भनेको परोक्ष प्रमेयमा अविसंवाद ज्ञान भनेको चाहिँ तपाईको अमिथ्या ज्ञान अथवा सम्यक ज्ञान भन्छन् हो त्यस्तो प्रकारको ज्ञान चाहिँ अनुमानको लक्षण हो रे हो या तदे जेबा कोर्दे अलि तेन्डे चिशारोवा ता येन सुम योरे ता दिनाल खेरान्जु शुगुलोना टिगोचे ता देशे मोगोचे ता दि इंजेगी जेबा दि दोतु छास ता इजो इंदास इजो उमारा ता दिनाल सुम्बा चेशे दो ता क्योमेंदो माजु पेजा नाशिन रोशो ता 장가 샥다 디딜레샤 나바 제시 딜레기도 베전나는 저는 숨바리샤 다 숨바드로나 숨바 제시 셰발라 세디 슈구 다가랑기 오오데 갸다 게주 겹게기 특정 타마데 숨바 제시 셰발라체 다 네발이 송로나 쇼다 यो यहाँ चाहिँ तपाईको पाँचौं यहाँ छ है तर किताबमा चाहिँ तेस्रो छ त तेस्रो परिच्छिन्न ज्ञान भनेको चाहिँ हो तेस्रो चाहिँ परिच्छिन्न ज्ञान भन्ने चाहिँ त्यसको विषयमा 다 딜라야 아니 책이 고든 셰바이나 바우짜타 제셰라도와 다딜라 바우짜타 제스도 세마암 로시기 조도 제심바 조도 제심바티 디직자르 바우짜타 제스 조도 제심바스도 셰심바 하고 심바체 제 셰스도 잠바 하고 차교디 아니 양결 셴바스 하고 차와디 양결 셴바스 그래서 먼저 열어와 나마 베네 진짜 당별롭종 제차네 진짜 니벌레 용도 진짜 당별롭종도 때이나 나마 소속에 셴차와라와 셴차와디 셴바라와 제가 책이 고와디 제시세기 고된디 드레스 यहाँ जुन एउटा सम्पूर्ण भाषामा चेत शे भनेर दुई शब्द त्यहाँ चाहिँ अक्षर छ चेत भनेको चाहिँ कस्तो भने आफूले शङ्का रहित पूर्ण रूपमा तपाईको चाहिँ शङ्का दूर भएर चाहिँ त्यो बोध गरिएकोलाई चाहिँ चेत भनेर भन्छौँ शे भनेको चाहिँ हुँदाखेरि आफूले शङ्का रहित बोध गरिसकेका विषयलाई चाहिँ फेरि तपाईको बोध गर्नुलाई चाहिँ चेष्य भनेर भन्छौँ नेपाल दिरोवा यो परिच्छिन्न भन्ने परिच्छिन्न ज्ञान भन्ने चाहिँ या त्यही ता दिने दियान 양결 되시죠 다데스야 야고지 도난트야 제셰스는 디레 디인데 오마랑규바 멘제기 낭바치용기 속으로 오마랑규바 멘제기 제셰 스드잠바 세망함에 또 심바직 양결 또킹길로 인제 창마 제셰레 송기여르다 하우소와 이나야 탕규빌로라 제셰 스드 템바인 거래 템바 텐셰인 거래 그래도 나마 셰 심바데 양결 템베 셰바 저러와 오틀레 제셰스 거래 제가 탕규빌로라 제시에 수도 텐셰레 오야 अब यहाँ अलिकति हामी ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भन्दाखेरि अघि त्यो तेस्रो परिच्छिन्न ज्ञान भन्ने चाहिँ चेष्य भनेको चाहिँ त्यो परिच्छिन्न ज्ञान भन्नेमा चाहिँ त्यसको शब्दार्थ चाहिँ अनि प्रासङ्गिक माध्यमिकको अगाडिको जुन एउटा तीन हाम्रो बौद्ध दार्शनिकहरू छन् नि त्यो तीन बौद्ध दार्शनिकहरूले चाहिँ चेष्य भनेको अर्थ चाहिँ पहिला हामीले बोध गरिसकेको कुरालाई चाहिँ फेरि पुनः तपाईको चाहिँ बोध गर्ने क्रियाकलापलाई चाहिँ चेष्य भन्छ भने प्रासङ्गिक माध्यमिक दार्शनिकहरूले चाहिँ चेष्य परिच्छिन्न ज्ञान अर्थ चाहिँ कस्तो भने प्रत्यय तपाईको अव्यय ज्ञानले भन्छन् यादसले भन्छ तेरे ती इम्बा इन्जा देसिदा दे सुम्बा चेष्य सेबाला छिङिनी तोसिङगी थेला
네네 수도 양결을 쓰고다. 양내 양도 세로. 또 세마 나를 시세메 되라 네네 수도 양결 템베릭 바스 템바 인고도 제가 tangyuvilula temba ingogo are rangyuba menje tosun tobe riba cheshegi tsengi ladu ngusun yore tongmegi shebaya yore yenaya tangyuvilula tembe riba ingore yes ये किताबमा छ तपाईको यही छ नै ज्ञान है तेस्रो प्रचण्ड ज्ञानको लक्षण चाहिँ बोध भइसकेका वस्तुलाई तपाईको थप श्रवण विद्या चाहिँ प्रचण्ड ज्ञानको लक्षण हो हैन प्रासंगिक माध्यमिक मत अनुसार चाहिँ यस परम्परामा प्रचण्ड ज्ञानमा चित्त इन्द्रिय प्रत्यक्ष र विशेष प्रत्यभिज्ञान अघि उहाँले ठेन्से भन्यो नि ठेन्सेलाई चाहिँ नेपाली भाषामा प्रत्यभिज्ञान भन्छ हो त्यो हुन प्रत्यभिज्ञान हुनु परेका कारण इन्द्रिय ज्ञान र अनुमानको स्वरूपमा प्रचण्ड ज्ञान चाहिँ हुँदैन रे तेरे लुद्र चेशेला यिङना खेबरदो टेन्से यिङगबे वाङसेदा जेबा यिङगिङगि चेशेमे ता चेशेला येना मुसुमगे ठाङबे चेशेदा जेबागे ठाङबे चेशे नियो तो स्टिलोना अब यहाँ त्यो प्रचण्ड ज्ञानमा त्यसमा चाहिँ दुई प्रकारको छ रे प्रत्यक्ष तपाईको द्वारा यहाँ अलिकति अनुवाद अलिक भुल भएको छ प्रत्यक्ष द्वारा सृजित प्रचण्ड ज्ञान तथा अनुमान द्वारा सृजना गरेका प्रचण्ड ज्ञान त्यो दुईटा हो तिचे ता दिसो ता दे मुसुम छासुङ जेबा छासुङ चेशे दि छासुङ ता देदा 파길라 숨바 이주라도 당아주 빼잖아라 시바라와 다 시바들 로고요다 시바 이주 셰발라스레 이주 셰발라스체 다 딩에기 빼자말라가 치기 고든셰 이 세대 잠바 왕셰 말에 이기 셰바스 닌가 가도네 여대베 셰바 이기 셰바체 이주 셰데 다우바이드 자는 쩨도 주서 쩨 세도와 이주 세대 고아가르라나 지당 알아서 아니 균제라 템바야 요래 균제라 템데바 요래 균제 아니 균제 균제 양다라 마템바야 요래 다 이나야 단다 이주스도 지고네 깨제셔는데 간데서서나 균제 양다라 떼난다 마데난다 수수 삼루고 토네 아니 삼루다지 땅 학벌도 미신다 지기 디디레다 베네 디 동방이레다 디 당메레다 개왕같이 열었다 세용도 개왕같이 여봤다 당매다 똥이도 수수기 심죽 전에 타제부터는 디레 세지기 세명예바 매바 미신기 라바텔라 이제라고 쳐야다 수수기 이나야 다 다가라 레샤스 김전 제시 차단나가 야야매 닌셰마수 이네 다가라 레 세네 타제별로 주여와 호텔에 이주 서거다 하서 세매 또네 유디 또네 타제바 마이바 마토베토네 디레 세기 타텔라 이주 अब यहाँ चौथो चाहिँ मन परीक्षा आएको छ इजुलाई चाहिँ मन परीक्षा भन्छन् मन परीक्षा भन्ने जित बनेको चाहिँ मनलाई भन्छ चौथ बनेको चाहिँ कस्तो भने कारणद्वारा होइन कि कारण मार्फत नभइकन आफैले तपाईको चाहिँ यही नै हो भन्ने निर्णय गर्ने एउटा क्रियाकलापलाई चाहिँ त्यस्तो प्रकारको क्रियाकलाप चित्तलाई चाहिँ मन परीक्षा भन्छ मन परीक्षा भन्ने चाहिँ रेसो gyumzen yangda shigla tenne susugi pe nyeba tenne shen toya jigi dire sene tachena dende tachobe lote jeba chatu gore iju mare chida iju lode zamba tseme nyeba mademba chigore dire sene tacheba gangshila susugi tseme nyeba mademba mashimba chigore matokpa chigore मन परीक्षा भनेको चाहिँ अनि सम्यक कारण मार्फत अथवा सम्यक कारणद्वारा चाहिँ बुझेर तपाईको चाहिँ निर्णय गरेको चाहिँ होइन त्यो मन परीक्षा चाहिँ ता दिन मान्डोता दे शिव इजु शेबाला छिङिनी रंगी न्योवाता न्योवा सेदु मुसुमरे तेंदा यांगदा सुदु गिन्जे यांगदा तेंदा यांगदा खाला या मातेम्बर रंयुगी चो थुन्दुन्दु थाचिदु न्येबे शेरिक्स थाचिदु दिरे सिङेरे 이나야 랑유데야 퇴라 요거래 이주글로디 로 튼드레 이네 유토벨로 마레스 로 튼드 임발라 유토벨로 마인게 तिरे सेनेजिन्देनी थेरे अब यहाँ नेपालीमा हेर्नुस् त चौथो मन परीक्षाको लक्षण चाहिँ आफ्नो अनुभूति र आश्रय हेतु भन्ने कारणले भन्छ आश्रय हेतु कुनैमा तपाईको आश्रित नभई आफ्नो विषयको प्रमुख अर्थ अनुकूल अवबोध तपाईको गर्ने
आसक्त विद्या चाहिँ तपाईँको मन परीक्षाको लक्षण हो रे भन्दाखेरि चाहिँ कारणद्वारा उसले निर्णय गरेको होइन कि कारण रहित उहाँले चाहिँ यही होला भने यही नै हो हुनुपर्छ भन्ने खालको एउटा निर्णय गर्ने एउटा क्रियाकलापले चाहिँ मनोपरीक्षा पनि भन्छौँ या ता तेने दिएन दे नङला मान्य पास फगे दोआ रिमुनाला प्रोजेक्ट नाला दोआ फगे शिवरे थेला ngaबारे नङला मान्य पा शिवे थंदा दे सिगी थंदा शेगिंदा सिगी थंदा नङ सुदु जाम्बा खासा लावनाशी शेगोला सुसु दोंशारवा दिनाशी चेने सुसु लोलारदा लोखायो रोआ शिगला यु कंडेजी नाया नवा छे ता नवा खांशिला दिरे चेने थाचिगदु मातोबा 마심바 딘데지라 나라마니 딥 남줄로 용구도 그러와 용에 간데 용구도 슬라바 임바이나 베나 차샤바이나 수수기 셈디여와 이기 샤바저와 이 샤바티 미치기 즉 시그여나 텔라야베 셈디 자자 자기나네 굽죽 곱게에서 파치 코이 깨자데 약고 쇼지 년데요다 다 코이 깨자데 년요데 믹다 당요래 수수 듄라 빼자다고 요래때 셈디 나외 셰베톤에 코이 깨자데라 숙청부 침바 인자 아니 미기 듄라 대빈데 요나야 마통야 된대 가서 마통사 마시바된대 나와 임발라 마통 야나 수수 듄라 미직래 요나야 수수 셈디 신다절 숙청부 로용데 즉 라베르베다버지 나톰 소리 레바치라 술레송라나 간시 찍레서 때때 수이나 세네 하모고야 데데도 오텔라 낭라마니스 로라 나와 임발라 셈기 톤에 디레 세네 녜바 마덴바 마심바 오데 अब यहाँ उहाँले नाङ्ला माङ्गे भनेर भन्नुभएको छ नेपालीमा चाहिँ तपाईँको ऊ छ पछाडि छ है त दर्शन अनियत भन्छ पछाडि पेजमा छ नेपालीको चाहिँ दर्शन अनियत किन भन्यो भनेको चाहिँ कुनै विज्ञानमा तपाईँको चाहिँ एउटा विषयवस्तुको आभास भए तापनि प्रतिभास भए तापनि प्रतिबिम्ब भए तापनि तर त्यो ज्ञानले चाहिँ त्यसलाई तपाईँको चिनेको हुँदैन यो हो भनेर उसले जानेको हुँदैन हो त्यस्तो प्रकारको ज्ञानमा प्रतिभास हुने तर त्यो ज्ञानले नबुझेको हो त्यस्तो प्रकारकोलाई चाहिँ अनि के भन्छ दर्शन अनियत भनेर भनेको नाङ्ला माङ्गेपा तेरे अनि nganzu chik nyamnyong dir athugdu roa milam dila pe khebar doa milam gashe gonda milam tang lola milam de nang milam gi thanda de nang nawa ma se sangi shesho la de milam chasang she thoye ju doa tin nang la mangye ba mare nang la nge ba re tak milam sarberi ji ta ta sangi ke je milam gar da so kha shi chik tang tang so ta chik cheng gi mendu se ju doa तेजो नांगला मांगे छागु yorta अहिले जुन नांगला मांगे भएको दर्शन अनियतको उदाहरण एउटा के छ भने जस्तै सपनामा तपाईको जे देखेको कुराहरु चाहिँ बिहान कसैले सबै याद आउँछ नि त्यो याद आउने ज्ञान चाहिँ तपाईको चाहिँ दर्शन नियत हो त्यो दर्शन नियत हो अब दर्शन अनियत चाहिँ सपनामा देखेको कुराहरु चाहिँ त्यसको भोलिपल्ट चाहिँ के याद नआउने त्यस्तो याद नआउने ज्ञान चाहिँ दर्शन अनियत हो त यिनाया ngarazu tanda 칭이기 쯧버쯧에 갑라 나랑라 마니기 자셰도 요나 전주도 예베 캬그 말해 근데 빼자 쯧 된다 칭이 강는 침바이나 간데레서는 돼 나라 마니바 셰발라 칭이니 랑유기 쪼라 세디 죽유체 쪼라 똑텔 강시 다들 로디 똑바 마이 버주고 그래 나라 마니세기 로디 똑바 마이게지 똑텔 강시 텔라 녜바 데미네베 리파스 티레 세네 녜셰 게마투카 또야 또벤네바 메데베 아니 리파 덴데질라 스그레라 다딜라다 때나 타나 밀람기 셰바 똑바 인겐기 릭덴주 테데 나라마녜베 자시 요레데 던주 카고 요레 디임바 윤데 당 웃음기리라 샤오 웃음기리라 어야 नेपाली पेज नम्बर 159 मा छ है त 59 मा छ प्याराग्राफ सेकेन्ड प्याराग्राफमा छ पाँचौं दर्शन अनियत अथवा दर्शन अनियतको लक्षण चाहिँ मूल तपाईको स्व विषयमा निर्विकल्प किनभने तपाईको बुद्धिमा चाहिँ कल्पित बुद्धि र निर्विकल्प बुद्धि दुई मध्येमा चाहिँ निर्विकल्प बुद्धि एवं त्यो अर्थप्रति निश्चय गर्नमा तपाईको असक्षम मतिलाई निश्चय गर्नमा चाहिँ
असक्षम मतिलाई चाहिँ भनिन्छ अरे 어래 हैन 예 뒤쪽도 오마다 면다 신신이 이술을 학벌 착도기 전쟁에셨다고 사타 세부도와 어디래 यो निम्न स्थानहरूसँग भिन्न छ नमुना चाहिँ मन रूपमा अति आसक्त भएको बेलाको ध्वनिलाई ग्रहण गर्ने श्रोत इन्द्रिय कानको विज्ञान जस्तो हो रे 어야 उदाहरण चाहिँ 야 다데 다 디카리 무슨 제바 이제 나라마니 제시 친사스 다 카릴라도 록시다 태좀다 태좀 듬바도와 맞주 베자 나라 죽바르샤 다 죽발 당긴다 다 태좀스는 아주 상마하고 그러와 태좀 사기도 성아 도바 사기도 인로 맨로 세네 즉 대대기 삼로지 안도 그러와 어들 태좀세 인기레다 인기 말했다 세네 이미 태좀 사와 유메 태좀 사와 상인기 태좀 사와 어든지 제대라 태좀세 대 자시디 디체 थेसोम भनेको चाहिँ अनि कन्फ्युजन शंका आशंका शंखाले भन्छ डाउटले भन्छन् 어야 다 대칭이 돼 두고 태좀 시야바 라스 칭이니 랑유기 쪼라 탄이수 도배 리바 대인스 베르나 개왕같이 여타 매냠베 태좀 따보 수도와 제가 디스디 랑유기 쪼수디 로티기 주유체 다 때라 탄이수도 탄이수디 임베 차직 찬이스고 찬이 탄이다 찬이 집어래 임베차 마임베차 그러와 개왕같이 예베차 매베차 딘데기니 도바사야 딘데기 로텔라 삼로텔라 가르스고래 태좀스기열이 라버다 오야 किताबमा हेर्नुस् है किताबमा छैठौं विचिकित्साको लक्षण शंका अथवा शंका भन्छ मूल स्व विषयलाई दुई अन्तमा तपाईको आशंका गरिने विद्यालाई चाहिँ विचिकित्सा भनिन्छ धेरै उदाहरण चाहिँ पूर्व पुनर्जन्म हुन्छ कि हुँदैन भन्ने सन्देह जस्तो हो ओय त्यसो अलसे 다 데렌데레 다 타마 록셰 다 파게날 안기 투바샤도와 ngaranzu dichena dumba 록셰 세 페자낭 신도 차로와 다 록셰 세디 빼야고도와 세코라나 하고도 록 라드 잠바 친질록 너로와 양타바 마임바 누툴제 친질록 록세나 셰세나 친질록이 토네 율디레 세짐바 율티레스나 아니 하고와 제바 오텔스 다 디스디 록셰스디 삼로 친질록 삼로 노투제 마임발라레 세네 진데와 오 텐데스 그래라 알레 자시 디인다 치기 고든디체 다 칭이디데 칭이니 랑유기 쪼라 세디 죽유체 친질록도 쇼서 딱다도와 마임발라레 아니 메발라 여발라 메 잠민다 여러와 친줄로도 쇼베 리바 대인 텔라예나니 동메 록셰다 똑바 록셰소 페르나 강릉옹부 말에때 강릉옹부 짐베 믹셰 강릉옹부 마임발옹옹부 레세네 징킹기 믹셰때 가르레 동메 록셰 당보다 믹셰 대 장베 똑발라 강릉옹부 냠베 똑바다고 다셈기 토네 강릉옹부 마임발라 강릉옹부 레 삼베 똑바테 똑바 록셰 제가 록셰라 동메 록시 찍다 똑바 록시 찍니 요래라 अनि अघि उहाँले जुन एउटा लोक्ष्य भनेपछि लोक्ष्यको परिभाषा उहाँले यसरी दिनुभएको छ लोक भनेको मिथ्या हो मिथ्या भ्रमित अथवा भ्रान्त भन्छन् से भनेको चाहिँ ज्ञानले भन्छ बुद्धिले भन्छ अन्तखेरि भ्रान्ति तपाईँको बुद्धिले भन्छन् अब यहाँ चाहिँ के छ भने विप्रतिपत्ति यहाँ किताबमा छ है सातौं विप्रतिपत्ति ज्ञानको अथवा मिथ्या ज्ञानको भनौँ न हैन लक्षण चाहिँ मूल स्व विषयलाई विपरीत तपाईँको तवरले प्रवेश गर्ने विद्या त्यो भएकोले नभएको ठान्ने नभएकोले भएको ठान्ने त्यस्तोलाई चाहिँ त्यस्तो एउटा विपरीत जाने त्यस्तो ज्ञानलाई चाहिँ विप्रतिपत्ति ज्ञान भनेर भन्छ ओया 다 디엔디 것이 어다 디엔지기 ngaranzo lori dun도예와 셰베 dun디 레레 냉모주지 제사래 그래서 다 되는 게 대야 내가 전부 쉬고요다로 남바상게베 로틸라 dun도예와 셰고에 김전 가래래 내가 가래래 선다 디지 쉬고로 저다 디 내가 간데래 세나 ngaranzo기 삼로티 아니 저기다 셈기 나라 잠면다 망부지 여바테 칼레 교화체네 셈베 약도 체네 도야 딘데기 nen가 지 땡거요래
그래서 다 दिनी ngoju chikinda अनि बुद्धको धर्ममा 7 प्रकारका जुन एउटा बुद्धिको बारेमा चाहिँ किन राखेको त भनेको चाहिँ हामीमा तपाईको चाहिँ भएका बुद्धिको उन्नति प्रगति विकास हामीले चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यस्तो प्रकारको विकास उन्नति प्रगति गर्नुको निम्ति चाहिँ पहिला सबभन्दा पहिला हामीले चाहिँ यी 7 प्रकारको बुद्धिको बारेमा जान्नुपर्ने अति आवश्यक छ 다 dinnen가 쇼어 됐시쇼아 다 din리기 당분이버 숨바 시방아버 tuk바 드르레 딘나네 다 파기 장가때서 지게 고림 노르샤마도 개발면도 다 독슈디 테리디디 록시 생기서도와 그 삼로 친절로게 셰바 독슈 나란도 창말이야 네바께 경로디 테리다 삼로 친절로도 친상 내가 친절로 강강 제대로 되네 총으로 अब यहाँ 7 प्रकारका जुन एउटा बुद्धि मध्येमा नेपाली बुद्धि मध्येमा चाहिँ मिथ्या बुद्धि चाहिँ हैन मिथ्या बुद्धि चाहिँ सबभन्दा नराम्रो हो किनभने हामी भित्र भएका त्यो मिथ्या बुद्धिले गर्दाखेरि नै तपाईको मिथ्या धारणाहरू पैदा भइरहेको हुन्छ र मिथ्या धारणा पैदा भएको कारणले चाहिँ मिथ्या काम कुराहरू भइरहेको हुन्छ त्यसकारणले चाहिँ सबभन्दा यो 7 प्रकारका बुद्धि विद्या मध्येमा चाहिँ सबभन्दा नराम्रो चाहिँ तपाईको मिथ्या विप्रतिपत्ति ज्ञान भन्ने चाहिँ हो त्यसोमा तेरेदा तेरे यम्बा यिनजा ता दित अलि थम्बु चिक्छे ता देने लोगी नाने लो दिगी नाने yakshud karre ngusum se terida ngusum se ta ngusum se de sheja khandji yimba yin ya ngusum do shenba talame shende tere ta sangye sala ngusum se tiyo mare ro sangye sala ngusum yore ta ngusum tartuk ba de namkhen re 제자 दिजी शंगुदवा अनि 7 प्रकारको बुद्धि मध्येमा सबभन्दा अति उत्तम राम्रो चाहिँ तपाईको प्रत्यक्ष बुद्धि हुन्छ माथिको प्रत्यक्ष बुद्धि भन्ने चाहिँ ता दिमुसुम गिनान थर्तुबादी नमखे र त्यो प्रत्यक्ष बुद्धि त उत्कृष्ट प्रत्यक्ष बुद्धि चाहिँ तपाईको बुद्धमा तपाईको चाहिँ हुन्छ तपाईको विद्यमान हुन्छ या ता देसिया ता तन्दा ngaraunzola ya thangbo lokshi jikki yore lokshi di gyuwa tangorda meba soor cheda lokshi meba soone lokshi di karcha ore thangbo tesum saoda pena lokshi gi nala chashana pe keshena lokshi nala kunju sum yomare sambe loti lokshi rawa kewanga chi yomare sambe loti kare lokshi rawa tinde gi lokshi thela ani kewanga chi yore yomare 심주 제야기 samlo 땅네 아니 롭종다 체. 다 군주숨 예메 꼴로 롭종다 제용도 당기 군 타직도 군주숨 요 말에 삼바디 교화체네. 군주숨 요바 이사레다. 제네 요다 메기 태좀라 추규. 록시디 교화체네 태좀차. 와야. अब यहाँ कर्म रूपमा जुन एउटा 7 प्रकारको बुद्धिहरू चाहिँ कसरी तपाईको कर्म रूपमा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ अथवा उत्पन्न गराउनुपर्छ भनेको छ सबभन्दा पहिला चाहिँ लोक्ष्य अघि विप्रतिपत्ति ज्ञान भन्ने चाहिँ हो मिथ्या बुद्धि भनौँ न सबभन्दा पहिला चाहिँ मिथ्या बुद्धि आउँछ त्यो मिथ्या बुद्धि जस्तै अब उदाहरण त्रिरत्न छैन भन्ने बुद्ध भनेको हुँदैन धर्म भनेको छैन सङ्घ भनेको छैन भन्ने खालको एउटा मिथ्या विचारले चाहिँ मिथ्या बुद्धि भन्छ त्यो मिथ्या बुद्धिलाई चाहिँ परिवर्तन गराउनको निम्ति अब के गर्नु पर्यो भनेको चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ हैन बुद्ध भनेको छ कि छैन धर्म भनेको छ कि छैन सङ्घ भनेको हुन्छ कि हुँदैन भन्ने खालको त्यसमा चाहिँ त्यस सम्बन्धी हामीले चाहिँ अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ जब अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मिथ्या बुद्धिबाट चाहिँ तपाईको चाहिँ अनि उसमा विचिकित्सा भन्ने शङ्का पैदा हुन्छ हैन तपाईको शङ्का पैदा हुन्छ हैन त्यो माथिको चाहिँ अनि शङ्का पैदा हुँदाखेरि चाहिँ बुद्ध चाहिँ होला भन्ने खालको त्यो अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ बुद्ध भनेको चाहिँ होला भन्ने खालको चाहिँ उसमा एउटा चाहिँ उत्पन्न हुन्छ हुँदाखेरि चाहिँ त्यो मिथ्या बुद्धि चाहिँ तपाईको अनि होला भन्ने तपाईको शङ्कामा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ ट्रान्सफर्म तपाईको त्यहाँ चाहिँ बदलेको हुन्छ नेंगादवा तेजो ता दिदिक्सवा तेचे ता तेने लोक्शी दि थेसुमला gyur yongde ता थेसुम दि सेबु सोयगरवा ता यिनरो मेन्डो चिको दे देना दिगमारवा ता दि सेबु सोयगि तंदाला अन गिगेंदा 아니 지 빼자 다부터 강라 강잠지 때네 아니 빼자 때 용도 잠바 가리 용고래 라바이나 이주 세야 되다 이주를 내고 왔다 그래서 다 알람부터 좋아 태좀 사기 당보 낭라 많이 알레 딘데 망부지 로라지 샤와 찍라
땡땡랑 탁 맞춰봤지 차 데네 갈래 이주 디슈글라 이주래네 당원에다네 다가라 인사래다 슬랍 이네 소소라야 참을게요 말해 또요 말해 다 야제야네가 다가 인스 군주숨 땡땡 요래 최세도 원에 자첨부래 세지 이주래래 이나야 디갑라 탄다 참아차요 말해 스테인데 태숨디 교화체네 나라마니 테네 이주버도 야치 पहिला मिथ्या बुद्धि त्यो मिथ्या बुद्धिको बेलामा चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ अनि शङ्कामा तपाईँको परिवर्तन हुने त्यो शङ्काले फेरि अध्ययन गर्दाखेरि चाहिँ त्यो शङ्का तपाईँको चाहिँ माथि तपाईँको उसमा नाङ्ला मान्यपामा तपाईँको अन्य दर्शनमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ र अन्य दर्शन परिवर्तन हुँदाखेरि चाहिँ फेरि अझ तपाईँ गहिराएर पर्दाखेरि चाहिँ मनस्कारमा परिवर्तन हुन्छ होइन मनस्कारमा 다 이주 값도 군주숨 요사래 산에 타지도 진래 개왕가지도 타지도 진래데 얘네 참을게요 말다 다 참을게 매자 딘데이 값라 이주글로테 템부 약부직 참아인게 로 양다바 참아인게지 결과와 인자 롭종 망점 제바 마세베 소소랑기베 제바체네 릭베 제바체 제네 균제 양다바지 통에 돈에 타 군주숨 요 탁죄래 제네 계소나 이주길로데 제바차래 제바 하고서 이주길로데 김전 양다기 제소 장내 타이는 군주수요 탁주래 개왕가지요 탁주래 세네 디셈베 제바차르고요래 इच्छा भन्नाले मनस्कार भन्छ हैन अनि अघि त्यो अध्ययन गर्दा चाहिँ एउटा मनस्कार चाहिँ पहिला उत्पन्न हुन्छ त्यो मनस्कारको बेलामा चाहिँ त्यो मनस्कार बुद्धिले अनि यही नै हो भन्ने उले चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णयपूर्वक दिन सक्दैन त्यति बेला उहाँमा चाहिँ त्यो प्रमाण युक्ति बुद्धिमा चाहिँ परिवर्तन भएको हुँदैन तर त्यो मनस्कारको बेलामा अझ तपाईँको परीक्षण गहिराइमा तपाईँको विश्लेषण गरिकन परीक्षण गर्दाखेरि चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै त्यो मनस्कार तपाईँको चाहिँ अनुमानमा तपाईँको परिवर्तन हुन्छ अनुमान 대체 다데 다 제바들레 용도 제바기 갑라 가리 용고레 슬라바이나 제바기 개왕아주 요레 세네 신고르 통마라 대낭신기 레균데 요레 당매 똥이 세 된수 당마 제바기 신사르다 다 제바기 통마라 셰베 갑라 아니 서도 셴바스그라 다데 상인낭이 셴데와데 양결 텐소 태가 아래 양결 텐데야 텔라 가르스고레 제셰스데 제셰스데르다 아니야 हजुर एउटा कुरा हामीले अघि अनुमान भन्ने ठाउँमा चाहिँ अनुमानमा तपाईको चाहिँ प्रमाण चाहिँ हामी सँगसँगै ल्याउनुपर्छ है अघि किनभने अघि उहाँले के भन्नुभयो भने मनस्कारको बेलामा चाहिँ कुनै पनि विषयवस्तुहरूले प्रमाणित गरेर बुझेको हुँदैन हैन मनस्कारको बेलामा चाहिँ तर त्यो मनस्कारको चाहिँ बेलामा चाहिँ त्यो प्रमाण खोज्दा जब उसले चाहिँ तपाईको प्रमाणित पाएर प्रमाणितद्वारा तपाईको प्रमाण गरिकन उसले तपाईँ बुझ्छ तब त्यो मनस्कार चाहिँ अनुमान प्रमाणमा बदलिन्छ हैन त्यो अनुमान प्रमाणमा बदलिसकेपछि अनि खर्चमा 다 세메 제바기 유디 신용도 통마르 신여와 다 제수 전용고로와 전용도 제시 त्यसपछि त्यो अनुमान प्रमाणले बुझिसकेको कुराले चाहिँ फेरि अब यो चाहिँ यही हो भन्ने खालको चाहिँ त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला उ आउँछ त्यो के भन्छ जेसे करे परिचन्न ज्ञान चाहिँ आउँछ परिचन्न ज्ञान चाहिँ प्राप्त हुन्छ परिचन्न ज्ञान त्यसोमा जेसे त्यसोमा 야구도와 로디 조다 다데스야 다 제바기 아니 당매 동이 된저 신 개왕아 주요 레신 디양의 양도 제시기 토네 템베릭바 깨깨깨 다 양결 제바기 제네 강점 주고 될라 당매 이나엔다 동이 이나엔다 가리 이나엔다 무슨도 탈레메 생이지 차고 오르다 그래서 양내 양도 김진 제바 제목어와 김쟁이를 치는 예바 당사로 다 탈라메 무슨기 셴바지 자거로와 남의 무슨도 또 동이 무슨도 또 개왕아치 여봉 무슨도 또 어디를 차용데 무슨 생이글로디 차르다 오야 अनि अघि जुन एउटा अनित्य अथवा अनित्य बोध गरेको अनुमान अथवा शून्यता बोध गरेको अनुमान भनौं त्यस्ता प्रकारका जुन एउटा शून्यता अनित्य बोध गरिएका त्यो अनुमान प्रमाण चाहिँ अनुमान प्रमाणले बुझेको कुरा चाहिँ हिजो उहाँले भन्नु वस्तु त्यो सामान्य शब्द र सामान्य अर्थ मिश्रित मार्फत बुझेको हुन्छ तर त्यो अनुमान प्रज्ञाले
बुझिरहेको कुराहरू चाहिँ अझ उहाँले चाहिँ त्यो विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ पछि त्यो अनुमान तपाईँको चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा जब त्यो ज्ञानले चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ त्यो शून्यता बुझेको छ भने त्यस्तो प्रकारको ज्ञान चाहिँ त्यसमा प्रत्यक्षमा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बुझेको हुन्छ Oh yeah. 다 다음에 봐 무슨도 통용도 나랑도 강사 나오지나 파고차고 아리야. 동용 무슨도 통용도 통람 더겨래. 되는 무슨도 통에 동용 무슨도 남용 무슨 통 로텔라 콩콩콩콩 곰용도 잠바. 아니 남용 무슨도 토베 곰람 더겨래. 남용 무슨도 곰람다 동용 무슨도 곰람도 곰곰 곰용도 탐제 캠바 세기. 뉴립 시딩이가 방배 상계기 사이 남긴 인긴기 무슨데 덮고요레스. 근데 인자 로기 나네다 유시엠베 로기 나네 자치슈테 무슨래. 그렇다. 무슨게 나네야 탐제 캠바 인긴기 무슨 어떻게? बौद्ध साधकहरूले जब अनित्य शून्यताको बारेमा चाहिँ यसरी तपाईँको विश्लेषण गरिकन अनि अन्तमा तपाईँको चाहिँ त्यो शून्यता ज्ञानको प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त हुँदाखेरि चाहिँ तब त्यो साधक चाहिँ एउटा कस्तो भने त्यसलाई चाहिँ आर्य भनेर भन्छन् आर्य मार्ग प्राप्त भएको हुन्छ दर्शन मार्ग प्राप्त भएको र आर्य मार्ग प्राप्त भएको र त्यो साधकले प्रत्यक्षतः अनि शून्यता बुझेको चाहिँ एउटै अवधि हो त्यो एउटै समय हो भनेर चाहिँ त्यति बेला उसलाई साधकलाई चाहिँ आर्य भनेर भन्छन् त्यो आर्यले फेरि त्यो बुझेको कुरालाई शून्यतालाई चाहिँ फेरि उहाँले पटक पटक तपाईँको चाहिँ भावना गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि भावना मार्ग प्राप्त भएको हुन्छ र त्यो भावना मार्ग प्राप्त भइसकेपछि फेरि अझ उहाँले चाहिँ गहिएर जाँदाखेरि चाहिँ अशेषिक मार्ग भन्ने प्राप्त भएको हुन्छ जब त्यो साधकले अशेषिक मार्ग प्राप्त हुँदाखेरि चाहिँ बुद्धत्व प्राप्त भएको एउटै समय हुन्छ एक समय हुन्छ 야, 당연히 키란조 가르친데요세나 낭바상 게베 semkham rigbe nangla lurik dundu yewa segi dun shaya de loi chele gi thone lo yula jukdang gi thone lo gi yu lo susu gi semgi yula jukdang sheja yula ya jukdang gi thone chele gi thone dundu yewa re la warta deshe ma chawar 그래서 장가 다부지 dun서 깨지고 말해 로 jukdang gi thone ta lo yarke jodang gi thone दुक्साने यारके जोदांग थोने दुंदु यावारे ओदा दिशाओ अब यहाँ सात प्रकार का बुद्धि जुन बुद्धिलाई चाहिँ सात प्रकारमा छुट्याउनु पर्ने कारण त्यहाँ दुईटा हुन्छ एउटा चाहिँ तपाईको चाहिँ आफ्नै चित्तलाई चाहिँ कसरी विकास पार्ने कसरी संयम पार्ने कसरी निर्मूल पार्ने भन्ने विषयमा एउटा हो भने चाहिँ अर्को चाहिँ तपाईको कस्तो भने कर्म रूपमा अनि चित्त चाहिँ तपाईको चाहिँ बुद्धत्वसँग समस्या पुग्ने खालको एउटा चाहिँ उपाय त म देखाएको छु त्यहाँ 야, 다 디바도 디바체. 그래서 다 되는 데래. 자외 사주시고 로로 숨도요. 디고 말해. 디카산 탕규를 캐밀렌스. 다 되네. 대수와 다 되래래. 다 로라 니수에 와라. 다 로라 니수에 와 세디 딜레데. 로라 니수에 와체. 다 카산 가로지 셰차레. 딩에 대 빼정 모두 제 지고 된다라 뒷대이. 다 차베스야 돼. 오 किताब हेर्नुस् है किताब 부이 앙당 쇼당 야당 굽주 고지 ठिकठिङिबा रवा ठिकठिङिबा नेपालीको चाहिँ 160 मुनिबाट हेर्नुस् है मुनिबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनमा हेर्नुस् त 8 लाइनमा ओते निबल्लोला निसुयवाला थुमयबाले 갈체와 가시 शेनास तोबादा तोमे निसुयवास ता खासान देशे यायिबा ता देदे 자위 사정하고 로랑이 수예줄라 도마유에서 되래 왕셰다 이시 또바다 또메 출바다 마트베 셰바 신주글로 두주 세마다 세명을로 셈다 셈종 되래 다 딘나네 개차와 가시 시기 라야기 나네 왕셰 이셰다 또바 또메 카산 셰사래 좋아 땅아주 다른 디직시하고 삼대요 출바다 마트베 셰바 디단직 세마다 세명세리 니데 셰 드니 참샤네 아니 심심 중대 쇠자 차네 쉬고 봐. 네팔로 도나 네팔. 오야. 대슈와. 대와다 대자베 사정하바 티인사로와. 대슈와. ओताजे अब यहाँ के छ भने पाँचौं मूल विषय निर्धारण बुद्धिको दुई प्रकार भन्ने इन्द्रिय विज्ञान र मनोविज्ञान हिजो गइसक्यो कल्पना र निरपेक्ष ज्ञान त्यो पनि हिजो गइसक्यो अब यहाँ एउटा स्पष्ट रूपमा चाहिँ भ्रान्त र अपभ्रान्त बुद्धि र प्रमाण तथा अप्रमाण बुद्धि पाँचौं चाहिँ तेस्रो भ्रान्त र अपभ्रान्त बुद्धि पाँचौं
प्रमाण तथा अप्रमाण बुद्धिको बारेमा चाहिँ बोल्नु गइरहेको छु 어레 왕시 이시 차상와 가상 대대 버셔다 된조 제다 되는데 또 봐도 도메이 셔봐 가상 셔 차례 네체 어다티 출바당 마출외 셔봐 세들이 다디 넘버 속이 탭디 시샤체나 부익 탭디스나 갸당 급주 고직 오네 야집이 틱된 숨바 되네 취셔다 마출외 셔봐 니수예와 라스티게 당길로 니수야와디 마츠진 가도 슈고 갸도 급주 고직 원에서 숨바스야 रमजी दुनिया नेपालीको चाहिँ यो 160 को पन्ना मुनिबाट 1 2 3 4 5 6 7 लाइनमा छ त 8 धारामा छ 다 딜로기 인다 다 디양 ngaranzu 시행거래 가르서나 ngaranzu 조와 심젠라 예베 로텔라 링니 툴데 겐기 로직다 모툴 겐기 로직니 다 툴겐기 로다 모투베 로니디 약부지 예와 체셰나 다 툴베 로디 갈래 매바스네 모툴베 로 केतुवाची छेकोरो वा अब चित्तमा तपाईको भ्रमित बुद्धि र अभ्रमित बुद्धि दुईटा हुन्छ तपाईको त्यो अभ्रमित बुद्धिलाई चाहिँ अभ्रमित बुद्धिले तपाईको भ्रमित बुद्धिलाई भ्रान्त बुद्धिले चाहिँ अब अभ्रामित बुद्धिमा चाहिँ परिवर्तन गर्नु पर्यो त्यसको लागि यहाँ चाहिँ अब गर्नु गइरहेको छ त तेरे ता 당보잉에라 야 빼자 만로아 데지스야디 툴셰스 랑기 나유로 트베릭바 아네 체 투식이 생긴 체 되네 배수연 될라 똑바꾼 출시인 스토아 네 우마랑규바 멘지기 송당디 체 똑바 탐제 출발해 똑배걸 가상 슈사이마 디체 नेपाली 올라 데로와 데레도 अब यहाँ या कल्पनाको लक्षण शब्द र ज्ञान ती मारे 데레제데 올라스야 अब यहाँ के छ भने अघि भ्रान्त बुद्धिको लक्षण चाहिँ अब भाषित विषयप्रति भ्रान्त बुद्धि भएको त्यसलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ विषय ज्ञानमा तपाईको जे विषय वस्तु आभास हुन्छन् प्रतिभास हुन्छ त्यो प्रति एउटा भ्रान्त भइरहेको त्यस्तो भ्रमित बुद्धिलाई चाहिँ अनि भ्रान्त बुद्धिको लक्षण भन्छ त्यसमा त्यति त रङ्ग्युबा मेन्चे छ यो तपाईको यो भ्रान्त बुद्धि चाहिँ तपाईको चाहिँ प्रासङ्गिक माध्यमिक बाहेक त्यो माथिका सबै दार्शनिकहरूले चाहिँ स्वीकारेको हुन्छ 다 차베 시쇼아 차베 네 अब किताब हेर्नुहोस् है 출시기 챙이네 랑기 나유라 트웨 리바테이 세네 로테다 텔라 낭웨 낭차기 율지여와 가 오딘데기 낭웨 낭야기 유 테다 텔라 트와스 다 트스도 잠바 나와 낭시 메데니 하소 낭유라 트 셰바디 로티기 제대로 나와 낭시 메소나 낭유라 트라버레 베나 차샤바 임바이나 티반 낭예기 미지기 ngoene 깨지셔나 티반 낭예 메디 수수 티반 나데여와 슈구가보다 강가보든서 서브 요 말에 야 그때 용도 슈구가보데 서브 통데레 강가보데 서브 통레 저단 강가보데 서브 임바 나와 나시 서브 마로와 तीनसा रंगी नयुला ठुलो सेट तेरेगा अब यहाँ किताबमा हेर्नुस् त भ्रान्त ज्ञान र अभ्रान्त ज्ञान मध्ये भ्रान्त ज्ञानको लक्षण भनेको चाहिँ स्वप्रति भाषित विषयमा भ्रान्त मति चाहिँ मतलब भ्रान्त ज्ञानको लक्षण हो रे नमुना चाहिँ यसले यस्तै अघि उहाँले भन्नुभयो नमुना चाहिँ तपाईको कस्तो भने पित्तको रोग लागेको मान्छेले चाहिँ सेतो कागज पनि उसले चाहिँ पहिलो देखिरहेको हुन्छ पहिलो हैन वास्तवमा त्यो पहिलो नभए तापनि त्यो पित्तको रोग कारणले उसले चाहिँ पहिलो देखिरहेको हुन्छ त्यसले चाहिँ अभ्रान्त ज्ञान भ्रान्त ज्ञान भन्छ या अदा दिटिको छ दिटिक सोआ दिछे 다 되네 우마 탕교베 로라 tul시에 라야디 하장 야첨부래 하장 야첨부 다 된다 너되나 동방이 무슨도 통해 로테 투시에 말해 좋아 동방이 무슨도 통해 로 많이 켄기 나란족이 로 간디지 깨나야 상모 tul시에 라래 가르치네슬라나 동방이 무슨도 또베 로 많이 켄기 로 된저 제대기 시작 간디지 나나야 랑경원의 여바 능거여래 라왕의 여바 능거여래 옛날에 로라 라왕의 여바 랑원의 여바 나와나시 랑원의 여래베스나 요 말이스 근데 임바 인자 동방의 무슨도 또베 냠샤 사미 이셰 마토베 심징기 규기 셰바이나
툴셰 임베 캡스 라고르다 가르치네서나 랑기 칭이기 투바 나웨 차라 툴그레 했어요. 다 제가 배잖아데 신신네 룩데르스데 당교베 룩데르스 냠샤 사메이 셰 마토페 셰파쿠 랑기 칭이기 투바 나웨 차네 툴셰수 송라 루데르 툴셰다 체망이 메길싱 최텔라 툴나 최대 마토 미괴베네 내가 남자 셰거바유 스 당교베 룩레 अब यहाँले गहिरो कुराहरू छ यहाँ चाहिँ हामीले बुझ्नुपर्ने एउटा कुरा के छ भने प्रासङ्गिक माध्यमिक दार्शनिक बाहेक यो यहाँ के भन्छ प्रासङ्गिक माध्यमिकले के भन्छ भने जबसम्म शून्यतालाई प्रत्यक्षतः तपाईको बोध गर्दैन तबसम्म कुनै पनि ज्ञान बुद्धि विवेक सबै तपाईको भ्रान्ति हो र भ्रमित बुद्धि हो भनेर उहाँले भन्छन् त्यसकारण यहाँ के छ भने त्यसपछि नमुना चाहिँ यसले अनासर व समाधि ज्ञान बाहेक अरू सबै विज्ञानहरूमा चाहिँ शुभ लक्षण सत्ताको प्रतिभास हुने भएकोले चाहिँ भ्रान्त ज्ञान बनिन्छ अरे तादेने मठुवे सेबे छिङिने रंगी नयुला मठुवे रिपा देइस छिङसिने ता थांगिवे लुसिसारेदा न्यामशा सामे इसे तबुथे मठुवारेस खाइसना खोला रंग छिङ जुबा नंगयो मारे शेंदा ठुलियाता यो मारे सिरबु नाकबु थोंसे दा करबु सेबु थों दिनदे तक मेबा मासे रंगन ठुबा नावे छाला या ठुलगु यो मारे दिनदे इमा इजा खाइसन को रंगन ठुबा नंगु को यो मारवा रंगन मेबाला न्याबर शाक्दे योरवा दिनदे इंदु न्यामशा सामे इसे तबुते रंगी नावे छा खाला या नंगने थुसुदु नंगसुदा नेता निसुलनी दे थुबारेस दिनदे इंजा थुबे अने थुबे मठुलवा में मारदा वे ठुलबा में लावरे ठुलबा में 공시에 대니가라 또바다 또메기 차니레 요도스 트시에다 머트베 샬라 또바다 또메니 대한 탕교 루시잖아 너르다 그래서 다 강다라 딜라고르데 심징기 규기 동영우스도 별로 마똑 상마 아니 트베 샤다레 어야 다 동영우스도 별로도 머트와레 다 다른 디버 단다 디버도 샤긴다 मोर्गे पढ्छु है किताब है त किताब पढ्छु है त यस परम्परामा भ्रान्त विज्ञान र प्रमाण दुई बीच विरोधी हुँदैन र त्यो धर्ममा भ्रान्त हुँदैमा त्यो विषयवस्तुको अनधिकृत हुनु नपर्ने मर्महरूलाई पनि हामीले बुझ्नु पर्दछ र अभ्रान्त ज्ञानको लक्षण भनेको चाहिँ सो प्रतिभास विषयमा अभ्रान्त ज्ञान चाहिँ तपाईको अभ्रान्त ज्ञानको लक्षण हो रे अनासर वा समाधि ज्ञान जस्तै हुनु भनेर भन्नुभएको छ यहाँसम्म रहेछ 데레소아 올라서 다 다른 다다 추주주어 심송 참대 샤교이 다리낭 쇼아 अब सबैले फेरि यो 아와 진수 다 당분이라 고대우 용야 체도 대시쇼아 세마다 세민기 로스네 단기 로리 니수예베 나라 개체슈직들의 세마당 세명기로스 자시 제바이나 시기 고된잖아 세마스도 아니 양탁바 아니 이제여바 아니 저기 마노로와 미디 첸데레다 라바이나 다 미디라 겨저기야 이제 촉바당 미디베 장부장샤 데바댕장 양탁바 이뭐 고로와 제가 세마세기 세세디 세단 덴바 쓰고로와 양탁바 쓰고다 다 세마스 라용도 세메 로스 라용도 아니 양탁베 로 데데질이야 아니 시기 고되르다 양탁베 로 데데질 쓰고래 세마 마인벨로 쓰데잠바 아니 가수래 첸데 마인킹로 라로와 첸데 마인킹로 쓰데잠바 로 너르바 로 아니베 가수그래 로 너와 로 친절로 로 덴바 마임바 어딘데 찍려야 쓰고래 쓰기거든 अब यहाँ छेमा भन्ने चाहिँ छेतमा भन्ने जुन सम्पूर्ण भाषामा चाहिँ नेपाली भाषामा चाहिँ प्रमाण भन्छन् अहिले यहाँ उहाँले चाहिँ छेत भनेको छेतमा भन्ने दुई अक्षर मध्येमा छेत भनेको चाहिँ प्रमाण अथवा सम्यक अमिथ्या हैन विश्वसनीय भन्ने चाहिँ हो भने चाहिँ अब त्यो छेसँग चाहिँ म जोड्दाखेरि चाहिँ अनि प्रमाण विद्या अथवा प्रमाण बुद्धि
सम्यक बुद्धि अमिथ्या बुद्धि मिथ्या रहित बुद्धि भनेर चाहिँ बुझाउँछ र उहाँ धेरै ता खरे खे चम्बुरेलाना छेमा माइङकिङकी लोथे 교합당배 톤에 체마 인경기 로 양탁바직 अनि छाको योरे अब यहाँ अप्रमाणित बुद्धि अप्रमाण बुद्धि असम्यक बुद्धि अथवा मिथ्या बुद्धिलाई चाहिँ परिवर्तन गरेर त्यो मिथ्या बुद्धिलाई चाहिँ अब सम्यक तपाईको प्रमाण बुद्धिमा चाहिँ परिवर्तन गराउनु पर्ने हुन्छ धेरै ता दिछि योंदे छेमे छिङी गरेरे स्लाब योंदे न्याला छेमे जाशे देला उमर रंग्योबा मेंजे द थांग्योवा मेंडारे ता रंग्योबा मेंजे गे जाशे दे पेजानाला दोआ खचा फागे दोआ लेक्चर के दो परमना शेबास परमना फेगे दो थांगबोदा rabla jukbe sada pramana sudi thangbola jukba rabla jukba sen dashe ni yore dingi yoba yinza thangbur jalwa am rangyu gi zo jalwe thins disudi omar rangyu ba menje gi chema yina sarto yingos sarto sudi yu thongmar sarba tokba yul thangbur tokba yul thongmar tokba yu sarba torba chikpare chaza pramana sudi thangbur shemba thongmar sheba sardu shemba o tinde chila kasa dagyur chigor dagyur oma thangyu bege chema yina thangbu togo mares sarba shengoe gejayo mares kanda shena digres miluwa yina digore larda prama pra sedi zo rap juyu gi zo nangyu inze togo mare juyu gi zo de shena digre thangbu shena enda shugu shena enda to simba tona enda sardu tona enda kanda juyu gi zo de rap da zo ni chigwarwa zo de tona digore tede inza pramana sudu thangbur jalwa mare zo jalwa re rap jalwa res tu sene dashe dongyur chigores thambudi नेपाल oh त्यसुवा oh या अब यहाँ प्रमाण तथा अप्रमाण बुद्धि मध्येमा चाहिँ अहिले प्रमाणको परिभाषा उहाँले भन्नुभएको अब यहाँ के छ भने यसमा भएका परिभाषा चाहिँ प्रासङ्गिक माध्यमिक बाहेक ती माथिका ती तलका चाहिँ अन्य तपाईँको बौद्ध तीन दार्शनिकहरूले चाहिँ अनि प्रमाणको परिभाषा चाहिँ कसरी भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो र नौलोमा प्रस्थान गरेकाले पहिलो पटक बोध गर्नु वा प्रमुख स्व विषयको बोध हुनुलाई चाहिँ अनि प्रमाण भनेर उहाँहरूले भन्ने गर्छ भन्नुको तात्पर्य चाहिँ पहिलो पटक नौलो कुरा जानेको हैन पहिलो पटक नौलो कुरा जानेको ज्ञानलाई चाहिँ प्रमाण भनेर भन्छ यो प्रासङ्गिक माध्यमिकको माथिको तहको चाहिँ तलको तहको चाहिँ तर प्रासङ्गिक माध्यमिकले चाहिँ प्रमाण भन्ने जुन प्र छ त्यो प्र शब्दको चाहिँ पहिलो पटक नौलो कुरा भनेको होइन कि उत्तम अथवा तपाईँको विशिष्ट कुरालाई चाहिँ जानेको अथवा त्यसप्रति तपाईँको चाहिँ तपाईँको चाहिँ अमिथ्या ज्ञान भएको त्यसप्रति अमिथ्या ज्ञानद्वारा प्रवेश भएको ज्ञानलाई चाहिँ प्रमाण भनेर भनिन्छ भनेर भन्नुभएको oh या तदेसिया दे तदेदोa छेमे छिङी सर्दो मिलुवे रिक्बा सर्दो मिलुरे सर्दो सेदि थोंमर थांबुर सेदे सर्दो मिलुवा सेदि लो yang takba मिलुवे रिक्बास थांबो तोखेंगे लो सेदे दि ओमरंग्योबा मेंजी कि देबा छे तेचुआले रिक्बा येना ngोसु समा जबा छमास छेने दिंदा ओमरंग्योबा मेंजी कि ते 당아주 단다 빼져 된다라 여바디 오마 탕규별로 무유니스 툭데 제모 오마 탕규별로도 빼잖아요. 당연히라 당부 디슈 되네 빼자디 슈도야체 अघि उहाँले भन्नुभएको चाहिँ त्यो प्रमाणमा चाहिँ अनि बौद्ध दर्शनमा चार प्रकारका दर्शन हुन्छ फिलोसोफिकल थ्योरी वैभाषिक सौतान्तिक चित्तमात्रा र फेरि माध्यमिकमा पनि तपाईँको दुई प्रकारका हुन्छन् स्वतन्त्रिक माध्यमिक र प्रासङ्गिक माध्यमिक दुईटा हुन्छ हुँदाखेरि अघि उहाँले भन्नुभएको चाहिँ
चित्त मात्रा वैभाषिक स्वातन्त्रिक र तपाईको स्वातन्त्रिक माध्यमिक उहाँहरूले चाहिँ अघि त्यो प्रमाण भन्नेको लक्षणमा चाहिँ पहिलो पटक अथवा नौलो कुरा चाहिँ जानेको ज्ञानले चाहिँ भन्छ भने प्रासङ्गिक माध्यमिकले चाहिँ नौलो कुरा भनेको होइन कि उत्तम कुरा र होला विशेष तपाईको चाहिँ विषयवस्तुले चाहिँ जानेको अथवा त्यसप्रति चाहिँ तपाईको अमिथ्या ज्ञान भएको त्यसप्रति तपाईको सम्य ज्ञानले चाहिँ प्रमाण भनेर भनिन्छन् ओया 당한저 템난스다데 비 쇼당 야당 급주 공이 기되네 대내 세마다 세명기 로시에바 세주도와 오디네 시아다 네발리카리나 नेपालीको तपाईको उ छ है त पेज नम्बर 161 다데도와 대내 세마다 세명기 로시에발라 세메칭이 니체 다 당분이야라야 제셰테즈요레 랑친 샬게 셰베 오마 랑규바 멘지기 ngö마웨니 스타르도 밀르웨 리바 세메칭이도 샤장 세말라 스타르도 괴베 김제메스 땡규베 므네 때나 아니 세마이나 스타르도 인고에 김제 민둘라레 메라 직데나야 테다라 마타페 미테바이 탕예 도야 랑진 샬게 미셰베 오마 탕교베 룩드니 직den기 작바던 튠바 세메칭이수 조구유 대야 직세레 밀루에 셰바니 스테다 스타르도세데 민도와 오마 직세디 탕교와로 와판덴 다다그와 밀루에 셰바니 직데나 차만이도 통나 셰소 따 렉저기 케기 옹도 체네 프라마나 셰바 랑유기 쪼 잘웨 리바테 세메칭이도 샤바테 다자르스드 자이 깨당 튠바 로와 다시다 튠베 칭이체 랑유기 쪼라 밀루에 리바 세메칭이도 샤바 튠자르스드 튠라 자르웨 칭이 다시단 자르웨 칭이 직 튠단 자르웨 칭이 직 니유 다 튠다 자르웨 칭이디 다 나라도 남긴 쪼디레 랑유기 쪼라 밀루에 리바 세메칭이도 샤바 튠자르 여왕도 제버로 송소 세말라 예나 직셀레 무슨게 세마다 제수밥에 세마 롱 세마 빼년자기 세마다 쇼 셰송마따 시예스 대실에 땅보다 200배는 nga로 무슨을 값다로 사디 다 디바도 샤나디 세메칭이 अब यहाँ नेपालीमा हेर्नुस् है पेज नम्बर 161 को माथिबाट 1 2 3 चौथा लाइनमा छ है त चौथो 4 लाइनमा छ त्यसपछि प्रमाण र अप्रमाण मध्ये प्रमाणको लक्षण राखिने बेलामा स्वलक्षण स्वीकार्ने स्वतान्त्रिक माध्यमिक भन्दा निम्न तहका वस्तुवादीहरूले प्रमाणको लक्षण चाहिँ नव अविसंवाद भनेको नौलो कुरामा चाहिँ सम्यक ज्ञान नव अविसंवाद ज्ञान राखे तापनि प्रमाणमा नवीन हुनुपर्ने कारण छैन अघि प्रासङ्गिक माध्यमिकले चाहिँ कस्तो भने प्रमाण भनेको चाहिँ त्यो नौलो कुरोमा चाहिँ नवीन हुनुपर्ने कुरा कारण छैन रे लोकमा पनि त्यस्ता कीर्ति नभएकोले उचित हुँदैन व्यवहारमा पनि स्वलक्षण नस्वीकार्ने यस प्रासङ्गिक माध्यमिकको परम्परामा लोक कीर्ति अनुकूल प्रमाणको लक्षण आदि राखिन्छ अतः प्रसन्नपदामा यो शास्त्रको नाम हो चन्द्रकीर्तिले रचना गर्नुभएका प्रसन्नपदा नामक शास्त्रमा चाहिँ अविसंवाद मती लोकमा प्रमाणता देखिन्छ भने आदि जस्तै संस्कृत भाषा अनुरूप प्रमाणको लक्षणमा शब्द प्रयोगद्वारा राखिने हो भने स्वमूल वस्तु विषय भवि ज्ञान प्रमाणको लक्षण हो र अर्थ प्रयोगद्वारा प्रमाणको लक्षण स्वमूल विषय वस्तुमा अविसंवाद ज्ञान अविसंवाद भनेको चाहिँ त्यो विषय वस्तुप्रति चाहिँ सम्यक ज्ञानले भन्छन् अथवा अमिथ्या ज्ञानले ज्ञान हो भनेका छन् र होला प्रमाणले विभाजन गर्दा प्रसन्न पदमा प्रत्यक्ष प्रमाण एउटा अनुमान प्रमाण दुईटा र आगाम प्रमाण र उपमान प्रमाण गरी 4 प्रकारका प्रमाणहरू चाहिँ रहेको छ तदिबदुशा तदेसियादे पोचेटरसिया छे मिनगिलो सेदे छेमा माइनकिंगे लो लाबरदा तदिगी छिङिदे रंगी जुयुला लुए रिबा छिंशी लोक्शे कु छेमेंगे लोये सतेरे तदि ओमा रंगुबा मेंजिगी छेमेंगे लोये छिङिदे थिचे रंगी जुयुला लुसुदे चांबा नरवा रंगी जुयुला लुसुदे लोतिगी चितर जिम्बातर
되나 매봐 그래서 오 딘디지기 또네 랑기 줄루에리 바스타디 랑규바 멘제르다 탕규베 생이디 디나라 여기들에 디 슈구슈기체 नेपाल या ओ या अब यहाँ प्रमाण गइसक्यो अब अप्रमाण बुद्धि लास्टको साथ है 2 नम्बरमा अप्रमाण मतिको लक्षण भनेको चाहिँ स्वप्रविष्ट विषयप्रति विसंवाद विद्या चाहिँ अप्रमाण मतिको लक्षण हो रे अप्रमाण मतिको लक्षण हो रे यो लक्षण चाहिँ यो अप्रमाणको व्याख्या तपाईँको लक्षण चाहिँ अनि प्रासङ्गिक माध्यमिकको निम्न तहको अनि स्वतान्त्रिक माध्यमिकदेखि लिएर चित्तमात्रा र स्वतान्त्रिक र त्यसपछि चाहिँ अनि वैभाषिक उहाँहरूले चाहिँ स्वीकारेको हुन्छ दिछे ता 탕규에게 अनि छेमादि पेजनाल योरे छागसिया त्यसपछि सबै मिथ्या ज्ञानहरू चाहिँ अप्रमाण मति हुन् भनेर भनिएको छ हो या ता 탕규에게 छेमादिदा अब चाहिँ प्रासङ्गिक माध्यमिकको आधारमा चाहिँ यहाँ प्रमाणको चाहिँ लक्षणहरू पुइसिया ज्ञाता गुप्चु खोपसी थिटे गाङनेमा ताङबोनिबा सुम्बा शिबाङाबा टुबा दिम्बा ज्ञाता गुप्चु खोपसी थिटे दिम्बाला सि पुइ ता नेपाली त खाइन नेपालीमा ती छ अहिले 161 मा न छेमिङगे लोइ छिङिने stoe ए उसमा 162 मा छ 162 को अनि दोस्रो प्याराग्राफमा छ है त दोस्रो प्याराग्राफमा अप्रमाणिक मतिको लक्षण भन्नाले या ता लोगी इंदा दे छेमिङगे लोइ छिङिनेस रायुगे चोला लोयरिपा ताक्ता लेसो थांगी फागे छेमे छिङि दे रायुगे चोला मिलोआ सुदु मानरवा लो yang takbe diche 다 छेमिङगे लो सुदु छेमा माइङगे लो सुदु रायुगे चोला अनि लोआ सुदु जाम्बा लोबे जिम्बातार में देखे नोर देखे ओ तिंडे लो थेला रायुगे चोलुएरिबा तेई सेंशिनि लोक्षे 탐지 से ओ 공세 छेमा다 छेमिङगे लो निकाला तोबादा तोमे निरे यथो स्थिपदशा अब यहाँ नेपालीको 162 अनि सेकेन्ड प्याराग्राफमा हेर्नुहोस् है त अप्रमाणिक मतिको लक्षण भन्नाले विषयवस्तुमा भ्रान्त प्रक्रिया मतिलाई भनिन्छ नमुना चाहिँ सबै मिथ्या ज्ञानहरू हुन् अप्रमाणिक मति भन्नु चाहिँ कुनै पनि मिथ्या ज्ञानहरूले चाहिँ अप्रमाणिक मति अथवा अप्रमाणिक बुद्धि भनेर भन्छौँ अप्रमाण भन्छौँ उक्त अनुसार प्रमाण र अप्रमाण दुवैलाई कल्पित बुद्धि र अकल्पित बुद्धि गरी दुई थरीका हुन्छन् भन्नाले कल्प बुद्धि र निर्विकल्प बुद्धि दिक्सो ता तरिङ दे yang केना जो छामे थुल यापछि nya नांबा सांगेबे लुक की लुक शिशा छेने नांबे तटुब शिशा चिग थने केजे शेना 디 यो मारे से नि यावा छेगरोवा यो मेस ता यो मारे की यावा छे 용두 간데스 छेगे 임발라다 디 요 मारे से यो메기 케버디 간데스 छेगे 임발라버다 다 यो메기 케버디 간데스 छेगे 임바 아니 발라게 라서 아말라 라서 볼라 라서 나주 민고시마주 코요 라서 세로 데데 강네 요다 메다 디 타체 투고 마레 라버다 그래서 요다 메디 간데스 타체고레 삼로그 토네 타체고레 라 로이 타체고레스 로이 유도 차롱나 셰자레 로유도 차마로나 셰자 마레스 체네 디직송 로유도 차롱아 셰제생이 로유도 차마로와 셰자 마임바 디체 다 로텔라야 망부 여베 나네 다들 로라 빼 망부 도와 출바다 마투발라 소바 망부 시부지 도와 다 디나네 여다 메기디 로 가리기 타제고레스디 세마기 타제고레스 로 세마 브라마나기 타제고레스 덴데 인자 세메 믹바 여베칭이 세메 마믹바 메베칭이 서두슬라버다 세메 믹나 요고레 세메 마믹나 메고레 디인도 여다 메디 로 세마시기 딱딱 또구도 민도 신기도 민도 디따고르 마도 아니 팀메나 아니 디그마레 센저다 유메기 개발 세메 탁지 스타딘nen가 슈르다 अब यहाँ कुनै पनि विषयवस्तुहरूको अस्तित्व कुनै पनि विषयवस्तुहरूको सत्ता छ छैन भन्ने कुरा निर्णय गर्नुको लागि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ प्रमाण बुद्धिमा निर्भर पर्छ
यदि त्यो प्रमाण बुद्धिले चाहिँ त्यसको अस्तित्व चाहिँ उसले सत्ता चाहिँ छ भन्ने उसले चाहिँ निर्णय गर्नु सकेको छ भने तब मात्र हामीले चाहिँ त्यो विषयवस्तु चाहिँ विद्यमान छ भनेर भन्न सक्छौँ। जबसम्म प्रमाण बुद्धिद्वारा कुनै पनि विषयवस्तुको सत्ता चाहिँ छ भन्नु सक्ने निर्णय नगरेसम्म चाहिँ तब हामीले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ विद्यमान छ भनेर भन्नु सक्दैन। त्यस कारणले कुनै पनि विषयवस्तुहरूको अस्तित्व, कुनै पनि विषयवस्तु सत्ता चाहिँ छ छैन, विद्यमान हो कि होइन भन्ने चाहिँ निर्णय गर्नुको लागि चाहिँ प्रमाण बुद्धिमा चाहिँ निर्भर पर्छ। त्यस कारण चाहिँ हामीले चाहिँ यो प्रमाण बुद्धिको बारेमा चाहिँ जान्नु अति आवश्यक छ। या ता दिचिक इन्जिमिजि स्याम गरे ता दे दिस ता देने दे दोदा फुई आंदां शोकदां ग्यादां गुपजु खोंगा छे फुई ग्यादा गुपजु खोंगा कि देलाया ठुकबा सेमदा सिमजु निसु येवा सेजुदोए ला नेपालीको पेज नम्बर चाहिँ 163 हेर्नुस् त, 163 मा हेर्नुस् त। 163 मा चाहिँ प्याराग्राफ दोस्रो प्याराग्राफमा छैठौं चित्त र चैतसिक भन्ने हो र। 163 को छैठौं चित्त र चैतसिक भन्ने दुसोए ता दे पोजिटा सिया दे 당기 로라 뉴스야와네 당보 왕셰다 이시 뉴스야와 차송아 니바 똑바다 또맹이 셰바 뉴스야와 차송아 숨바 출바다 모트웨 셰바 뉴스야와 차송아 시바 다디 다린데 슈모가 제이 개좀시라 통마송 다 되는 나바 세마다 세명일로 뉴스야와 친송아 다 델레르 두바 셈다 셈중 뉴스야와 다 델레유다 셈다 셈중 뉴스야와 नेपाली। या अब यहाँ मूल विषय निर्धारण बुद्धिको दुई प्रकार, अघि इन्द्रिय विज्ञान मनोविज्ञानको व्याख्या गइसक्यो, कल्पना र निर्विकल्प ज्ञानको व्याख्या पनि गइसक्यो, र भ्रान्त र अपरान्त बुद्धिको व्याख्या पनि गइसक्यो, र निराकरण बुद्धि र साधना प्रवेश बुद्धिको व्याख्या चाहिँ त्यति अहिले हालको लागि महत्त्वपूर्ण देख्नु भएको छ उहाँले। र प्रमाण तथा अपरमाण बुद्धिको व्याख्या अहिले भर्खर गइसक्यो। अब आयो चित्त र चैतसिक अथवा चैत्य पनि भन्छ हैन। चित्त र चैत्य देसो ओदा थिरे तसेमदा सिमजुङगी कोर्दि थेप्दि नाला दोर्तु चमातो यो मारे दिले थादा शुगुदि नाला सेले योरे ता देश सिसुना शुगुदि ता थेप खा ग्याबदन्टी थेप्दि खा ग्या। अब चित्त र चैतसिकको बारेमा तपाईले यहाँ हेर्नुस्, यसमा हेर्नुस् त। थेप खा ग्याबदन्टी रेस अब किताब तपाईले गर्नु भएको छ, बन्द गर्नु भएको छ। या this one या ता इंदा 당분이라 दे이 ता 당분이라 या 디지시앙오데 셈당 셈종 세네 책니 용도와 셈당 셈종 다 셈슬라 용도 아니 조셈라야 쓰고요래 셰바 인제 창말을 쓰고 말해 셰베 나라 예베 아니 조셈텔라 셈세와다 셈종 수도 잠바 셈티 규샤 아니 셈중티 셈텔라 때네 종샤베 디부다고 데데 삼다는 디기요 말에 셈다 셈중이 두바 튀냠레 튀냠도 용구요래 데데 임바 인도 셈수도 댄사기 조셈체 셈중수도 콜라 땡데겐기 아니 셈기 체다 셈중 데데지라 코나 아니 셈중 수도 근제 마임바 모직베 수기 땡다 띵중기 셈지 셰바지라 코투레스। अब यहाँ चित्त र अनि चैत्य भन्ने दुई प्रकारको हुन्छ। चित्त भन्नाले चाहिँ प्राइमेरी माइन्ड भन्छ, इङ्ग्लिसमा चाहिँ चोसेम भन्छ। अहिले उहाँले चाहिँ चोसेम भनेर भन्नुभएको छ। चो भनेको प्राइमेरी भन्छ, सेम भनेको माइन्ड भन्छ। हुनुगरी चोसेम भनेको मौलिक चित्त हैन, मौलिक चित्त अथवा प्रधान चित्त। हुनुगरी त्यो प्रधान चित्त एउटा छ, त्यो प्रधान चित्त सँगसँगै अनि सेमचुङ भन्ने हैन, चैतसिक भन्ने, चैत्य भन्ने तपाईँको दुई प्रकारको हुन्छ। तर त्यो दुवै तपाईँको चाहिँ एउटै समयमा एउटै अवधिमा त्यो चाहिँ विद्यमान भएको हुन्छ। सेम प्रधान चित्त, सेमचुङ चाहिँ चैत्य अथवा चैतसिक। शुगु गुबा शुगु गुबाल सिया शुगु गुबा
티든 당부 니바 숨바 시바 나바 tuk바 듬바 개바 슈구 고바 티든 도와 심중 대세 당보 스도에 딜람선 조야면 알레테 쇼아 다 데스야데 다니 예와 쳔바 셈당 심중 세 니체 셈텔라 얀 낭세기 아니 두 예와 쳔거래 다 두데 가리 예와 쳔걸라나 셈이야 라그래 당부 디르다데 식데 맞아 셈 조셈 넘버 쉐바 아니 이 디스 디게 디 된지래 셈당 이당 넘버 쉐바 세디 된다 찍버체 로와 된지게 넘버 쉐바 셈 세야 될라 두 미키 넘버 쉐바 나의 넘버 쉐바 네 넘버 쉐바 나의 넘버 쉐바 네 넘버 쉐바 제 넘버 쉐바 류게 넘버 쉐바 이게 넘버 쉐바 제네 남시 두 दियुन्दु चोसेम ठुक सेवारे सेम ठुक अब यहाँ अघि प्रधान चित्त र चैत्य दुई मध्येमा चाहिँ प्रधान चित्त चाहिँ दुई प्रकार 6 प्रकारको हुन्छ अघि इन्द्रिय ज्ञान 5 इन्द्रिय ज्ञान र ती सँगसँगै तपाईको चाहिँ मनोविज्ञान जोडेर चाहिँ 6 वटा हुन्छ चक्षु विज्ञान नासिका विज्ञान जीव विज्ञान काय विज्ञान त्यसपछि तपाईको चाहिँ मनोविज्ञान भनेर ती 6 वटा चाहिँ तपाईको अनि प्रधान चित्त हो देदोवा दे ताकदारेसा दे देदोवा सोसेम लासा छिङी रांगी कोर्दो चुए सिमजुंदा छोंबार देम्बा येवा मिगी नम्बर सेवाने यिगी नम्बर से पर ठु लाएदी देछे नेपाली नाला देदो दिक्को त्यो आया त्यहाँ हेर्नुस् है मूल चित्तको लक्षण प्रधान चित्तको लक्षण चाहिँ स्वपरिषदमा उत्पन्न चैतसिक रूपमा सम्पर्कित भनेर भनेको छ त्यहाँ त्यसपछि प्रकार चाहिँ चक्षु विज्ञानदेखि मनोविज्ञानसम्म 6 चैत्यहरू हुन्छ धेरै धेरै प्रधान चित्त चाहिँ दिदिसवा दिछे ता दिने सिमजुङ थि या सिमजुङ छिङी हो त्यसो गाउँदा दे ता सिमजुङ ला छिङी रांगी खोरदो देम्बे सेमदा छुङबर देम्बा दे सिमजुङ छिङी छे ता तेलाया मिगबादा छेलेगी दोचाने 족수직 율경오다 케바리베 도자는 족수직 니여스네 알레티체 다도 쇼아데 네팔이 나라 अब यहाँ चैतस्यको लक्षण चाहिँ स्वयं परिचित भई चित्तसँग सम्पर्कयुक्त भनेर भन्नुभएको छ अब यहाँ चित्त र चैतस्यको अन्तर रिवेल ओदी सर रिवे दिमरा अरे रे तारा रे दिल्लो नंदा तंग आलम्बन र प्रक्रियाको निवर्तनद्वारा राखिने एउटा त्यसपछि विषयको स्वभाव र गुण बोध गरेको निवर्तनद्वारा राखिने दुई प्रकारको हुन्छ भन्नाले चाहिँ प्रधान चित्त र अनि त्यो सँगसँगै भएको चैतस्यको बारेको बिचको अन्तर भन्नुभएको अरे ता दे बचे ता दे इंदा दे या ता 당분이라 देजसिया ता सिमजुङला येना स्तवा सिमजुङला येना चिर मांगया ngomba tarna ngapchu ngachi yesta simjung thela ya thanga gyawa ina pemasi mangbu yore halam gyada choksum rebe chik gyaya yore ता तदुन शेया यरे सुंगवारे ता यिना या ngaranju tanda ngomba kundu da ngomba zu denzu ge shisha chewa यिना सिमजुङ ला 장갑중 아직 शेवरे अब यहाँ त्यसुवा दिरवा शास्त्र अभिधर्म समुच्चय अनुसार हो भने चैतसिक चाहिँ 51 वटा हुन्छ 51 वटा तपाईँको चैत्य हुन्छ भन्नाले चाहिँ मेन्टल फ्याक्टर भन्छ इङ्ग्लिसमा चाहिँ 51 प्रकारका मेन्टल फ्याक्टर त्यहाँ हुन्छ या दिछेसवा ता दिछे ता दिने थोनाङटे गएदि तिरेदा सेम याकपु इनायन्डा सेम दुक्जा इनायन्डा 강달 쪼심지 인사회 슈굴라 쪼심 되기 코르기 낭라 아니 나탐바 아니 요거래 덴데게 코르가부 텔라 민 가르타레 꾼동아 라바레 다데스야 치코람 빼야버데 꾼동아 꾼도 꾼셰디 창말라고 창마 가리 창마 쇠디 쪼심
조심 군기 코르도 조킹게 심중텔라 nga yore lare semba sangbo yinayanda semba nyaba yinayanda 조심 인사회 shugula koyu kordu drokhen dela ani simjung nga thambo yore kare chorwa dushe semba rekpa yila cheba chene dinga de 조심 kungi kordu dos अब यहाँ यसमा पनि छ चैतसिक विभाजन गर्दाखेरि चाहिँ सामान्यतया धेरै भए पनि अभिधर्म समुच्चय अनुसार हो भने चाहिँ 51वटा चाहिँ चैतसिक हुन्छ र त्यो 5 सर्वगम भनेको चाहिँ वेदना संज्ञा चेतना मनस्कार स्पर्श अघि उहाँले के भन्नुभयो प्रधान चित्त तपाईको हुन साथ त्यो प्रधान चित्तको सँगसँगै जहिले पनि यो 5वटा चाहिँ सँगसँगै उत्पन्न भइरहेको हुन्छ वेदना संज्ञा चेतना मनस्कार र स्पर्श यदि त्यो प्रधान चित्त चाहिँ सकारात्मक प्रधान चित्त हो भने चाहिँ त्यो सँगसँगै तपाईको यो 5 पनि तपाईको सँगसँगै आइरहेको हुन्छ यदि प्रधान चित्त चाहिँ नकारात्मक हो भने त्यो सँगसँगै फेरि त्यो 5 सर्वगम चाहिँ आइरहेको हुन्छ उत्पन्न भइरहेको हुन्छ de sondo din namla tsingi da yawa chele sum yugone khebra shegola shamse simjon namla ya tishin shego chene dibadu kunrunga pargi thone sheyadi deche 다 대비 강내 슈구 강내 마 슈기 제로와 요는서 다 대도와 다대쇼 당문이라 데 다오나 초로와세나 가르레 두셰세나 가르레 세바사나 가르레 일라 제바사나 가르레 रेपासना खरे सोता दे रे ने देशे दे होते अब यहाँ और अघि सर्वत्र अथवा सर्वगति भनौं सर्वगम भनौं 5 प्रकारका त्यो प्रधान चित्तसँग चाहिँ जहिले पनि सँगसँगै हुन्छ त्यो 5 चाहिँ वेदना संज्ञा चेतना र मनस्कार र स्पर्श ता दिसे ता तारे देशा गोसरो ता कुन्डोंगा दिगोदे शागुचे ता देयुदा 슈구 구바기 기데 ताक्युशा सिमजुन देसेन थांबो कुन्डोंगा शेपा तेला ताक्यु आज हामी यहाँ राखौं है तपाईले पेन्सिल गर्नुस् त लुङ तेस मादेना